Assalamu alaikum, vaqt şerifleriniz hayırlı olsun hürmetli seyirciler. Elbette ki kun şerifleriniz, vakit şerifleriniz hayırlı olsun demek istedik ki, lakin bugün Mayıs'ın 18'i ve tamam 79 yıl evvelsi bizim halkımız faciaga uğradı ve bugün elbette ki aynı bizim halkımız için matem günüdür. O günden beri 79 yıl geçti, bayağı sular akıp geçti, bayağı vakalar oldu, çok değişmelerge halkımız uğradı ama tek bir şey hiçbir zaman değişmemek gerek. Yüreğimizde ve aklımızda kalgan hatıra. Elbette ki vakit geçe dedin, sular aka dedin, lakin buna bakmadan yıldan bizim yaramız hep acımakta ve bu acı hiçbir vakit geçmey. Ve elbette ki her sene yıldan biz aynı 18 Mayıs günü bu vakalarını hatırlayımız ve unutmağa bizim hakkımız yok deyimiz. Hürmetli dostlar, işte biz bugün Sarabus etnak kompleksinin azbarından yayınımızı alıp baramız. Allah kısmet etse meraklı ve faydalı levhalar ve sübetler bu yerde olup geçecek. 4 saat devamında bizle beraberlikte çeşit sahalardan misafirlerimiz olacaklar. Bu hem tarihçiler, hem politologlar, hem psikologlar, hem de bu vakanı öz başından geçirgen kartlarımız da olup öz hatırlamalarıyla paylaşacaklar. Onun için saygılı dostlar, geliniz beraberlikte olayık ve bu akşamını beraberlikte geçireyik. Biz de bugün bu yerde yalnız değiliz. Biz dışarıda olsak, dışta olsak, Sarabus'un içerinden yayını alıp baracak bizim yardımcılarımızga da sözünü teslim edemiz. Kun şerifleriniz hayırlı olsun demek ettiğin aylanmaydı Sevilla ama hep biz aytamiz çünkü biz ana vatanımızda yaşayımız ve elbette ki bizim için ne olsun bu gün hayırlı bir gün. Çünkü 79 yıl evvelsi bizim kartana kart babalarımız için bu gün, bu sabah, bu akşam gerçekten de hayırsız ve facialı olgan idi demege mümkün. Doğru aytasın Arzu, aslında bütün marafonumuz hatırı olarak bütün şehit ketkenlerge, sürgünlükte elek olganlarga bağışlana kıymeti dostlar. Aslında sabahımız, uylemiz, akşamımız dualarla keçe. Vatandaşlarımız kim evde, kim camide, kim mezarlıkta bugün sürgünlük kurbanlarını dua ile analar. Aslında marafonumuz da aynı maksatla yapıla ve bu 4 saat devamında çeşit misafirler koşulacaklar efirimizge. Meraklı video malumatlar, levhalarını seyretmege teklif edeceğimiz kıymetli dostlar. Marafonumuzni biz bir levhanen başlaymiz. Sürgünlük hakkında rakamlarını seyretmege teklif edemiz.
Мына бойле бір левха, әлбетте бүтін бұл рақамларының артында адамларның яшайшы, бүтін халқымыздың алт үз толған тағдиры тұра, шының үшін бөле левхаларны көз яшсыз бақып оламайсын. Ве қиметлі достар, марафонымызға қошылған бірінші мұсафырыны таныш етеміз. Социология илімлері намзеті Крым Мундислік педагогика университетінің ожасы Реф Ходжа Курсиетов. Селам алейкум, хош келдіңіз hocam. Хош келдіңіз студиямызға. Рефик Ходжа 44 сенесі Совет Акимиеті халқымызны немселерге ярдым етті де, бүтін халқымызны сүргін етті бөле ифтиранен. Сіз чоқ ел девамында бұл яланыларны айдынуатмаға тырышасыныз, яғни өз ішіңізден избат етмеге істейсіңіз, қырым татарлар да женгте иштирак етті ве тек иштирак етмеді, қараманжа иштирак етті демеге мүмкін. Мұны шынды насыл вазиетіне бұл еш? Біз білеміз ки біздің тарихымыздан Қырым татар халық, бұл пек мешһур халық, өзінің тарихы болған, жүз жылларының девлеті болған, жүз жылларының өз аскері болған, çok jengтерде иштирак еткен. Оның ішінде мына Ұлы Ватан жеңі болсын, Екінші Дүния жеңі болсын, Қырым татарлар бірінші күнден аскерлікке алынды, июньден башлап, 22 июнь бірінші далғасы еді, яздың 41, сон 15 августтан екінші далға олды. Онымен Қырымдан уақыт 90.000-ден яқын аскерлікке алған еділер, бүтін миллетлерден умми алғанда. Сон 42 сенесі екінші бұлы далға армияға алынды, енді аскерлікке алынды. Ол уақыт 40 біңі действующий армия дегеніне, 11 біңі трудовая армия. 11 біңі бұл Қырым татарлар еді, олардан қайырда 2 бің действующий армия қалынған еді. Қырым татарлар бірінші күнден башылап, өздерін ең қараман бір халық ола көстерділер. Мұна Қырым айстерінден бірінші тағдым етілген девлет мұқияфатына Мусейт Хайрул Усейновы, Ялталы, күшік сержант, топ командирі, өзі бір өзі қалып, үш немесе алмаларын танкын жоқ етіп, 24 июнь күні 41 сенесі женкін 3-ші күніне оны тағдым еткен еділер, ол бірінші ұқызға кірді. Сон Абдурим Ришидов ноябрьдің башында 3-де 4-де тағдым етілгенді бірінші кере Советтер Бірлігінің қараманына. Бүтін қараманлар арасында, мұна Қырымда анда умми алғанда 36 адам олды, олардың 11-12-сі бұл Қырым татарлар. Ama ne etmez diyeyim, 44. ve 45. senesi en çok takdim edilgen vakitte Kırım Tatarlarga endi pek az berediler. Bu en yüksek bu nenin mükafatına 14 takdim edilgenden tek Abdurrahim Rashidov birinci kere aldı. Ahmet Khan Sultan ikinci yıldızını aldı ve Abdurrahim Muzdel Abdurrahmanov 43. senesi takdim edilgen 44'te aldı. 23 kere umumi alganda Kırım Tatarlar takdim ettiler Sovetler Birliği'nin kahramanına. Onun tek bir 4-cüsü aldı, nail oldu. Ama umumi statistikаны alganda 70% takdim edilgenlerine Sovetler Birliği'nin kahramanını alaydılar umumi Sovetler annesinden. Onun için de bizde sayısı bizde odan da çok olmak gerekiyordu. Şimdi yakında vesikalar çok çıkan fırka, komünist fırkasının vesikaları basıp çıktı Moskva'da. Anda bir rakamlar, cedveller var. 1 yanvar 43. senesinin 1 yanvarına bakanda Kırım Tatarlar 100 milletin arasında 8. yerini aldılar. Sayısı, mükafatların sayısı milletin sayısına bakanda 8. 100 milletten 8. yerdeydi. Ben onların özüm bütün şey işlep çıktım, gösterdim. Eğer bir rakam bu vesikalarla delil etili. Vesikalar var. Şimdi bu Balaban işinin soğuna getiremiz. Yakın olsa Balaban kitap kısmeti çıkar. O da onun günde biz şimdi bazı kitaplar çıkardık. Bu bakanda umumi rakamlarını biz gösterdik. Onun için de Kırım Tatarlar başka halklardan az değil, çokça uzun kahramanlığını gösterdiler ve bunu bir şimdi reddetip olamay. Ama niçin kerekede halkına satkın deyip göstermeye? O birinci onu sürgün etmek için, ikinci endi 56. senesi
20 съезд кечкен соң постановление шықты ЦК президиумы, халықларынан қайтарма баштадылар. Қырым енді Украинаның черчевесінде еді. Олар бұз-бұтын қаршы шықтылар бұл шеге. Емде оның ішінде қырым татарларына Қырымға қоймадылар. Бізге теклиф еттілер, башқа миллетмен бірлешмеге Волга бойы татарлармен емде бұл мәселені олар чезмеге істеділер. Қалғанлар там укоренились в местах Средней Азии. Оның ішінде 56-57 сенесі екінші бұл башлады ақаретлеу компаниясы. Чүнки мұнда олғанлар, бұнда бізді бастырмамақ үшін башладылар бұл уйдырма рақамларын бізге қаршы көстермеге. Şimdi 15-20 коллаборант деп көстерелер, ама 35 bin коллаборант олып көстерген Украина фырқасының бірінші катебі Петр Шелестің о недоцельности, о нецелесообразности возвращения крымских татар в Крым, бұл весиқалар бар. Мен шынды айтмаймын, мен бұл тарафын тұтам, мен весиқаларға бақып айтам, нечен олар бұл шын яптыр, мұны екінші далға. Егердем Кобулов, Серов, Берия 20 тысяч призвали, 20 тысяч перешли на сторону врага, ол дүнияда олма жақши. Şimdi o vesikalarında biz көтердік. Анау 51-ci армияның весикаларын, башқа весикаларын. Андай көріне ки, Қырым татарларын саясан, онда пек аз еді. Енді çok şeyler şimdi çıktı vesikalar. Онда о чын тұтмай олардың бұл нелеріне, ақаретлеулері. Не үшін о керек? Біздің меселерін чезмемек үшін керек. Ама әлбетте енді қарарлар алынған еді 44 сенесіне қайтсақ. 44 сенесіне қайтсақ, жеңкен өгінде корейлеріне ұзақ шарттан көшірділер. Сон 43-тен башлап, одан өгінден де Кавказ халықтарын баштадылар көшірмеге, темізлемеге бұл топырақларына. Анда чешет түрлі себеплері бар. Бір тарафтан СССР үкіметі жекеді Түркияге бұл боғаздарын алмақ үшін. Емде Закавказьеде, анда Иранда группировкасы бар еді, енді армия азыр тұрайдылер. Сон еметті Америка Қосшы Штатлары атом бомбасын Японияға қаршы іштеттілер. Одан сон бұл мәселе тоқталды. Женк малінде да бір анда проектлер бар еді. Мұнда башқа миллеттің республикасын құрмау весиқалар енді бар. Шында бұл миллеттің адын айтмаз деймін мен. Ама бар, вот создать и все. Да, Қырым татар республикасы біздің республика бар, тұра. 44 сенесінің башында олар Сталинге мұражат етелер, башқа Советтер бірлігінің реберлеріне мұражат етелер, Малинковға баранда мектеплері, мұнда бұл республиканы құрайық деп. Ама біздің республикамда Калинин айтты 30 сенесі. У нас в Крыму 26% татар, у нас есть Крымская республика, она татарская республика. Оларға епсіне аңлатты. Чүнки Калинин имзалады, бірінші он имзастыра, бұл декрет образования Крымская ССР дегенде, бірінші имза председатель в ЦИК Калинин, екіншісі председатель Совнаркома Ленин, үшіншісі секретарь в ЦИК Янукидзе. Калинин оғрашайды бұл республикаларны шекілдендірмек үшін, бір севеден екінші севесіне кечірмек үшін. Сталин 36 сенесі өзінің докладында яны конституция қабыл етілгенде айтты. Нация, которая дала название республики, вот крымские татары. Почему Крымскую ССР нельзя переводить? По первому пункту она соответствует. Она граничит с иностранным государством. Но крымские татары не составляют большинства. Поэтому мы эту республику не можем из автономной перевести в разряд союзной республики. Бұл меселеті қойлайды. Мұна яны конституция, яны анаясаны қабыл етілгенде. Чүнки мұнда шымда анаулардың фитнелері, біреулердің ошеклері, олар шымды чоқ мақалелер язалар. Ол мақалелер чул тұтмайлар. Чүнки Советтер девретінде бір принциплар бар еді. Ол принциплар бүтін яшаған халықларға не дейді, дарқайды. Анда жоқ еді, тек бір Қырым татар халқы, халық деген, мына базы весиқаларын үшін оқимын, басылған мақалелер, они себя крымскими татарами не называли, эта республика была такая территориальная, анаясада жоқ оле вариант. Принциплерде олеші жоқ, бейбашқашылерде жоқ. Onun için bu yapma şeyler. Onun buna birincisi 44'te uydurmalar bizden çıkardılar. Son 56'dan 20. sesten başlayıp, odan son başladı şekillenmeye yalanlar, bu aytta ne художественное произведение, buna edebi eserlerde, nelerde, romanlarda başladılar bizden satqın olarak göstermeye. Ne için? Bunda bizden ayağımız basmaz yok. Kim onu yaptı, biz onları bütün yaxşı bilemiz.
Велбете сіз бұл ішіні, насыл дейм, халқымызны ақламақ үшін дегіл де тарихымызны білмек үшін. Elbette biz біреуге де бірше боржыл дегілміз. Bazı вақыт бөрештерін айтқанда, а вот мы оправдываемся. Жоқ. Біз қараман халық едік. Ең бір вақыт өзіміздің қараманлығын көстердік. Жең башлана, еміршіға біздің ақайлар, башқалар дайына кетелер, жебелерге, жеңкілешейлер. Ама оларын саттылар. Олар жеңтен соң қайтқанда, оларны рядовой сержантский состав немедленно покинул, директива НКВД, а офицерлерден да пек çok белалар болды. Şimdi мына Шамил аға Алядиннің документальный повесть бар, я ваш царь и бог деген шей. Оны ашықтап yazды, о өзінің көзімен көрген шей. Бізде шынғы çok böyle мәліматтар бар, ама біз оны да таздықлап оламаймыз, çünkü біздің офицерлердің тағдыры ол. Не олар, не он мұнда Қырымда олды. Жеңтен келе, подполковник, полковник. Мұна күшік халық олған сайымыз күшік еді. Ама бұл 2000-ге яқын офицер шықты. 10 полк командиры, 6 эскадрилья командиры. Анда, шымда айтармын, 65 рота командиры. Бұл мұқияфатлары олған сөйлері тек. Я олмаған сөйлері, қайып олған сөйлері, етіштір алмаған сөйлері. 195-тен зеде командир взвод, 60-тан зеде командир дивизионы батарей. Бұтын бұл рақамлар бар, адынен, весиқаларнен архив несіне сылтайсыны оны көстересін, қайсы архивде, қайда фонд, опись, дело, запись. Мына шымды бір 1500 сайфелі кітап азырладым. Шидерден кечерік, анда бар 3530 адамның мұқияфаты. Ады, сояды, доған елі, биография, насыл военкоматының алынғаны, насыл қайсы қысымда қызмет еткені, насыл мұқияфатқа тағдым етілгені, насыл мұқияфат алғаны, бе архив справкасы бар. Бұл кітапты енді не вақыт көrecek bizim халқымыз? Мен білем, Жақын келecek. Кізгейчік енді, мұна редакциясын епам, оны мен редакциясын бітірген соң, макетирование бар, оны енді мұна бұл шей. Оле бұйық салмақлы бір іш. Анда мұна 3500, оны 1000 сайфелік, 1500 сайфеден, 1000 сайфесі мұна бұл весіқалар. Чөнки башқалар язалар, бұл қадар деп, ялан ұйдырма. Біздің ер бір рақамыз, мұна делілі бар. Алыңыз, ішленіңіз мұнағыны көріңіз. Мен анда кетірген рақамлар, çünkü бұл репрессивная политика дегені, ебетте 89-да декларация қабыл етілген еді. Одан соң 2 hafta кечті, Юқары Совет қабыл етті, по итогам постановления қабыл етті, по итогам выводов работы Государственной комиссии по проблемам крымско-татарского народа. О уақыт қайтармаға, республиканы түклемеге, ама Советлер бірлігі дарқады, бізге қаршы шыққанлары, олейде қаршы шығып башладылар, емде бүгінге жек о саясетін алып баралар. Оның ішінде бір алылды. Әрбір бұл девлетте яшаған халқын, өз республикасы болсын, автономный районы болсын, автономный области болсын, епсінде бар. Тек бізде жоқ. Ама біз анау, мен айтам, мы не беспреданницы. Біздің топырақтар бар еді. Шымды екі девлеттің черчевесінде башлап, Аджубейден башлап, Одессадан башлап, Николаев, Херсон, Запорожье, Донецк, нелер бар. Тек Қырым қалған еді бізге соңғы. Бір топырақчық, бір көшеншігіміз қалған еді. Ондан да сұргын еттілер. Şimdi енді өзілерін ақай деп сайған сойлары, девлет деп сайған сойлары. Бұл меселені олар чезмек кереклер. Çünkü bu, білесің, бір диварда бір кирпич етішмей. Рефик Hoca, мына огренілмеген весиқаларда чоқ қалды ма, бар ма? Яда архивлерде, белки де? Олар тапылалар, емде чоқ тапылалар. Біз да жеңте ғайып болғанларын жетвелерін түзмедік. Олар да бар. Пек чоқлары без вести пропавший, ешбір весиқалары олмаған сөйлері бар. Адамлар келелер, айталар, ама сен бақасын қыдырма башлайсың, жоқ, бір весиқада жоқ. Мына умми алғанда Советлер бірлігінден 5,5 миллион шымды без вести пропавший. Кішілер келелер, айталар, адын, соядын, адын елін айтар, анда бір ерде жоқ. Олар қайып болды жеңте. Олар саймайдылер жеңкін башында, артқа чекілейдік біз, оларны керек кібі нетмейдік, көммейдік, ерлермейдік. Оның ішінде не ондай болды, учет алын бармайды керек кібі. Оның ішінде без вести пропавший.
Демек, сіздің işiniz devam ете, ve kitapны çıkarsanız da o devam edecek. Да, ебетте, анда пек çok iş var. Çünkü biz bu şeylerden uğraşmaydık. Yok, bu büyük nesil uğraşaydı. Onlar bu dokumentlerin vesikalarını hazırlap, toplap, netip merkezge yollaydılar. Bu iş yapılaydı. Ama şimdi arxivler açılgan son, arxivna revolütsiya biz deymiz. Her bir rakamlı arxiv delinin arxiv materyalından açık aydın tazdıklamaya imkanımız var. Айтсынар олар. Мына энциклопедияны açasın. Национальная территориальная республика Крымская ССР и все остальное. А бұлар мұнда olғанlar yazалар. Не, это не такая была. Энциклопедия кірілген мәлімат Советтер уақытында. Менті бұл бүтін қанунларға, бүтін неге есастылығы кірілген мәлімат. Оны қиыстырып yazmaға hiç olmaydı. Ama şimdi Тесовке өлестеулері пек жоқ мында. Бұлар білелер, осының яланжы болғанларын, біз де білеміз, біз ақлы болғанларымыз. Elbette böyle de kalmak gerek aslında. Biz bilmek gerekmiz. Sizni saatlerden dinlemek mümkün. Meraklı malumatlarınız için çok sağ olunuz. İşte bizim vaktimiz yekunledi. Geldiğiniz için teşekkürler bildiremiz. Necip Bey, yakında taptık, biz çok yıllar devamında kıdıraydık bizim Bensiyet ağamızdan, bizim tuğanımızdan, koyumuzdan. Память народа da koydular onu. Neden? Evaka Gospital'den 24 aprel günü 44'te ondan çığa Evaka Gospital'den kele koyumuzga Yeni Saray koyuna Qarası Bazar rayonu 17 mayıs günü kele. Anda koy yakılgan енді немселермен. Bir odacıkta toplanan halk Bensiyet keldi dep, hoş geldige 18 mayıs yüklediler vagonlarga. Penzaga baram, kayda bara tüşe bu asker. Одан соң yoqala. Анда yazık Бурсант, Челябинская авиационная школы. Я Павлоградта да мектепте авиашколада оқыды. Одан о күні Ялта педтехникум бітірген еді. Мына, о қадар жылдар қыдырдым, ama таптым мен, кейінде ұжы бар. Яралы олып, госпитальде olған весиқасы бар. Мына, о бар. Çok sağ olunuz, işleriniz kolay gelsin. Kitabınızın kısmet olsa bekleyecekmiz. Bizim efirimizin ise levha devam ete, keliniz onu seyretek. Mayıs Sabah
15 dakika içinde milletinin taqdiri alt ust oldu. Arzular kulga çevirildi. Hatırımızdan hiç de çıkmaz bu ağır konular. Hatırımızdan hiç de çıkmaz bu ağır konular. 15 dakika içerisinde çıkmaz dediler. 15 dakika içerisinde çıkmaz dediler. Adım tatar yurtum kırır, bu nasıl zulüm? Adım tatar yurtum kırır, bu nasıl zulüm? Yok olsun bu kara kunler, görmesin gözüm. Yok olsun bu kara kunler, görmesin gözüm. Şu Kırım'ın dağı yüksek, suları salkın. Kırım bizim vatanımız, unutma sakın. Şu Kırım'ın yalısında yeşildir dağlar. Kırım halkı vatan için gece gündüz dağlar. Мына бойле салмаклы маналы эсерни ишбирликте яраттылар Рустем Куртмеметов ve Майя ханым Анафиева. Aslında bu кыбы meselede, yani hatırаны саклап калмак meselede medeniyet sahasında çalışkan adamlarının, erbapların da vazifeleri, hisseleri pek büyük. Elbette ki her bir sahadan, her bir vatandaşımız öz tarafından hisselerini koşmaya tırışar ve biz hisse marafonumuzu devam etemiz ve şimdi bizim yanımızda Ninkijan Mecmuası'nın baş muharriri, jurnalist Zera Hanım Bekirova. Hoş geldiniz Zera Hanım. Ve elbette ki ilk sualim, aslında Ersen'e 18 Mayıs günü siz özünüzü nasıl hissetesiniz? Nasıl duygularını hissetesiniz? Білесіз, бүгін таңда saat 5'te uyandım ve şu Mayıs 18'ini tasavvur etmeye tırıştım. Elbet biz hepsimiz, men de bütün Kırım Tatarları gibi anamın babamın hatırlalarında östüm. Onlar hatırlaydılar nasıl oldu. Bala çağımda bunu bir türlü kabul eteydim. Son büyügende daha bir başka bir duygularla ve son endi ana olgan son
мен башка бір дуйгулармен тасаввур этедим, ана балаларын насыл топлай жолга, насыл yetiştirecek, yani балаларын кийиндирмек керек, жолга урба алмак керек. Ya da bazı analar hiç de bir şey almayıp ballarını temiz urbağa kiyindirip ballar bizini atacaklar. Hiç olmadan bu temiz urbamız bizim kefinimiz olsun deyip hatırlagan söyleri var. Bazıları tek Kur'an'ın, bazı kadınlar kuşağın, yani en kıymetli şey kitap ve en kıymetli şey şu kuşak ve onun Kırım Tatarı olganını bildirecek bu nesneler. Bunu tasavvur etmeye tırışam ve nasıl son özümni bilesiz, bugün hatırladım, Şefika Kartanani yazıp algan edik Bakçısarayda. O 22 Mayıs günü poyezda vagonda balasını doğura, birinci balasını. Nasıl etip kadınlar, bala doğurgan kadınlar bileler bu şeyini. Nasıl etip bu rıknen tolu vagon içinde bu kadar, o di bir tarafka baksam komşumuz Hasan ağa, bir tarafka baksam hocamız Ahmet ağa. Olar utanalar, menden kayda közlerini saklamağa bilmeyler. Men olardan utanam. Kadın böyle vaziyette balasını doğura ve özün joya. Çünkü gerçekten de bu o kadar bir tasavvur edilecek, tarif edilecek bir ne değil, facia değil. Ve mesela bugün sabahda hatırladım, bir adam anası öyle vagonda ve o anasını cesedini çıkara stansiyada koymak için, ama vakit 5 dakika, endi poyez jönecek. Ne yapacağını bilmiyor Kazakistan çöllerinde. Ve anda Kazak adamlar çalışırlar stansiyada, derler ki sen ananın adın ve doğan yılın ayt. Biz onu Müslüman adeti boyunca kömermiz. Son yıllar geçip sen kaytıp gelirsin. Bularını nasıl unutmak mümkün ya da bularını nasıl yaşamak mümkün? Tasavvur etmek bile zor. Nasıl dayandılar elbette. Ve binlerinin hikayelerini dinlesem de akılım yetmiyor. Nasıl insan, canlı insan buna dayanabilir? Nasıl akıldan azmadı bu insanlar? Nasıl delirmediler? Ve özlerine güç tapıp gene de yaşamaya devam ettiler. Ve Zira Hanım, bilesiniz mi, bu kıyınçılıklara bakmadan bizim kartlarımız o merhametliğini joymadılar. Elbette. Hiç de merhametliğini joymadılar. Ballarga tek yaxşılıkны, mına mesela biz deyim sürgünlük vakiyalar, hatırlavalarından östük. Ama bir vakit kargamak ya da netmek yok. Her vakit kartlar, mına şimdi de men yazıp alganda, her vakit kartlar aytılar. Bu en yaramay düşmanımızga, en aşadi düşmanımızın başına kelmesin bu facia. Yani bu da bu Kırım Tatar halkımızın çizgisidir. Evet, Zira Hanım, sizden biraz böyle bir tahsil hakkında, sürgünlükten evvel olgan tahsil ve medeni yaşayış hakkında konuşmak istedim. Bazı malumatlarga göre aytalar ki sanki Sudak taraflarda, Balaklava, Yalta, Aluşta, Karasu Bazar gibi şehirlerde çokça Kırım Tatar mektepleri var eken. Ne için aynı o taraflarda? Çünkü o büyük şehirler ya da o taraflarda çokça böyle tahsilge intila edilir mi? Yok, aslında tahsilge tek o taraflar değil, men aytabilirim ki tahsilge tarafı, Kırım'ın tarafında intilaydılar. Ve mına yakında bir doklad dinledim, men İsmail Gasparov kütüphanesinin hadimi Medine Alimova bir doklad yaptı. Ve anda bakın 20. yılı Bekir Çobanzade Kırım'a kelgen vaktında Narkomprostat Tatar bölüğünde çalışan. Ve o özünün hesabatında yazar ki Kırım Tatar tilinde mektepler 200 edi, biz onların sayısını 500'ge yetkizdik. Yani yanı mektepler açıldı. Ve elbette ki o taraflarda endi ehali çokça olganı için, şehir olganı için elbette ki mektepler belki de çokçadır. Men tam statistikasını aytalmam. Lakin çöl tarafta da mesela her bir koyda olsun 20-25 hani anda mutlaka mektep olgan. Men bir misalini getireyim. Mesela men anam babam doğan Kerç'teki Acımendi koyunda anda 22 hane olgan. Şu 22 hanede mesela İnkılaptan evvel medrese olgan, cami olgan ve şu medresede hem oğlan balalar hem kız balalar okuganlar. Ve onda Sovet devleti kelgen son elbette ki o medreseler endi bu böyle mekteplerge, medeni mekteplerge çevrilgenler ve anda elbette ki okuganlar balalar. Oşo mekteplerin hocaları kimler olgan eken? Kırım Tatar kadınları, erkekleri ya da elbette ki, elbette. Mesela 17. senesi bu kurultaydan son Darul Muallimat açıldı, Totaykoy Pet Teknikumu açıldı ve anda
Kırım Tatar hocaları hazırlandılar. Ve o Kırım Tatar hocaları tabii ki Kırım Tatar mekteplerinde hocalık ettiler. Benim de bitam hatırlaydı, ben de şahsi işte tecrübemden paylaşmak isterim. Deydi ki mektepke o zaman Sudak rayonunda balalar yalan ayak yürüyedi ve tahsilini tek 4. sınıfka kadar almağa çareleri var idi. O zaman bütün koy, şehir mekteplerde öyle sistem boyunca tahsil alınaydı mı? 4 yıllık mektepede, 7 yıllık mektepede elbette ki koy kiçkene olsa, mesela eğalisi az olsa andaki 4 yıllık mektep olgan balalar yani iptidai mektep, başlangıç mektepni bitirirler ve son endi büyükçe bir koyga, komşu koylarga 7 yıllık mektepke katnaydılar. Aslında tahsil 7 yıllık edi. Lakin okumaga herkes ıntılgan. Kırım Tatar halkında bu bir ne? Mına bakın surgunluk vaktlarında da analarımız, babalarımız özleri aşamasalarda özleri tahsilsiz kaldılar. Mesela benim anam, babam, men ve o yaştaki 30, 32, 33 yılın balları, surgunluk balları deyip, onlar cenk başlaganda endi mektepke katnap başlaylar ve cenk sebebinden mektepler kapatıla. Ondan sonra da surgunluk ve onlar surgunluk yerlerinde endi okup devam etmeler. Ama onlar öz ballarını okutalar. Cenkten evvelki mekteplerge kelsek, elbet mına 20. 25. yıllarda Kırım'da bu tahsil sistemi pek inkişaf etken edi. Lakin bakın 37. yılda, 38. yılda endi bütün okumuş insanlarına, yani tahsil sisteminde çalışkan insanlarına, mına bir 37. yılda mesela 3 tane bizim tahsil nazirimizni attılar. Mahmut Nedim olsun, Ali Hasanov olsun, bunlar hepsileri tahsil sistemasında çalışkan insanlar. Ve 37 ondan evvel medreseler elbette ki kapatıldı. Medreseler de tek dini bilgi değil. Onlar böyle dünya bilgilerinde bergenler. Medeni mesela coğrafya, tarih, edebiyat ne öğrengenler o medreselerde. Zincirli medresenin siz bir programmasını bakınız. Anda elbette ki Kur'an birinci nöbette, dini bilgiler birinci nöbette ama başka fenler, başka bilgiler de elbette ki onlar alganlar o mekteplerde. 24 seneleri mına aynı bizim ziyalarımızın teşebbüsüyle mekteplerde 15.000 talebe Kırım Tatar tilinde tahsil alaydı. Yani ziyalarının yardımıyla. Eğer kıyaslasak şimdiki vaktini, şimdi bu kim ile bağlı? Ana babalar, ziyalarımız ya da ne ile bağlı bu? Yok, şimdi Kırım Tatar tilinde mekteplerini aytmak istiyorsanız. Kırım Tatar tilinde mektepler endi açıldı. Eğer elbette ki o mektepler mesela mına marifçi Safiri Hanım Karjametovanın hizmetlerini eğer ne koz oguna getirecek olsak, bütün Kırım boylap, yani her bir regionda hiç olmadım çaresi olgan yerde o kıyınlıklara bakmadan milli mektepler açıldı. Eğer o milli mektepler devam etilseydi, belki onların sayısı bu belli bir sebeplerge göre, siyasi sebeplerge göre elbette ki onların sayısı eksildi. Ama ketişat öyle ketken olsaydı 15 mektep değil, belki biz bugün şimdi 30, 40, 50 mektep sahibi olur idi Kırım Tatar tilindeki mektep. Ve öyle de olmak gerek idi. Çünkü hiç olmadım cenkten evvelki rakamga çıkmak için biz daha yıllarca hareket etmek gerekmiz. Elbet şimdi dünyada böyle bir praktika var, hususi mektepler açmak. Ama Kırım'da bunun imkanı var mı yok mu o ayrı bir mesele. Çünkü buna pek büyük bir maddi destek gerek. Buna elbette ki devlet sizge istegen adamga mektep açtırmaz. Çünkü o mektepte tabii ki tahsil sistemasının bir nede olmak gerek. Bir seviyede yani dışka çıkmamak. Bu şeyler elbette ki devlet tarafından pek nezaret edilir. Onun için ben aslında bilmeyeyim, ziyalılarımız elbet çalışırlar, hareket ederler mekteplerini, sınıflarını ve siz Sevile Hanım doğru ayttınız, ana babalarımızga da bağlı. Mesela birçok yerlerde, bir sıra yerlerde milli sınıflar açıla, lakin milli sınıfka gelecek talebe yok. Çünkü ana babalar korkarlar, vay men balam Tatarca okusa cahil kalacak, Rusçanı öğrenip olamayacak dep korku var ve biz bir tasavvur ettik, bizim cenkten evvelki bütün ziyalılarımız, dünyaca meşhur insanlarımız ille ki Tatar mektebinde okudular. Ondan onlar cahil olup kalmadılar da. Buna bu korkunu da yenmek gerekmiz. Yani elbet o bala öğrensin bütün tillerini ama ana tili birinci yerde olmak gerek. Birinci yerde.
Siz subetimizden evvel meraklı bir misal getirdiniz. Fidançık okul merkezi hakkında. O da özel yani hususi bir mektep gibi prensiplerde çalışan bir programması da balabakçası programması da var. Onlar öz işini nasıl kurarlar ve fidançıkka oşağan merkezler, balabakçalar diğer şehirlerde de peyda olabilir mi yakın vakıtta ve yolları nasıl? Şart, olabilmesi, olması şart. Sizceler, olması şart. Gene de Allah'a şükür bizim fidançık var. Lakin fidançıklar eğer bir regionumuzda olsaydı pek güzel bir şeydi. Fidançık eğer bir regionga, eğer bir bunday hususi bala bahçelerine bir örnek olmak gerek. Onlardan öğrenmek. Mesela Enisi Hoca bu fidançıkını yürütmek için, inkişaf ettirmek için onlar özünden özleri değil. Birinciden onlar hepsileri ilim namzetleri, pedagogika sahasında çalışkan, üniversitette ders vergen hocalar. Bu bir. İkinciden onlar Türkiye'ye başka bir devletlerge barıp, mesela Montessori sisteması boyunca seminarlar geçtiler. Birçok böyle buna oşağan, buna benzegen bala bahçelerinde, mekteplerinde onlar ders aldılar, öğrendiler. Ve onlar men bellesem o tecrübesini paylaşmaya hazırlar. Bu yıl fidançıkın açılganına 10 yıl oldu. 10 yılın içinde ondan fidançık peyda olmadı teessüf ki. Ama olması gerek. Zira Hanım, muzey ve tiyatrlarımız hakkında biraz konuşmak istedim. Evvelleri sürgünlükten evvel aytalar ki sanki tiyatrga barmak bir büyük vakaydı. Ve şimdiki vaktini kıyaslasak aslında o vakitlara gerçekten de tiyatr o kadar vakaya gibi görünüyordu mu? Muzeylerimiz o vakitler nasıl çalışaydılar? Muzey ve tiyatrlar? Muzey ve tiyatrlarımızın nasıl çalışkanını bizim Kırım'a kaytıp gelgen artistlerimiz, evvelki tiyatrın artistleri Ayşe Ditanova olsun, rahmetli Meryem İbrahimova olsun, Seyit Halil Osmanov, onlar elbette ki nasıl etip çalışkanlarını, nasıl spektakller koyganlarını hatırlap ayttılar. Bağışlarsız. Ve onların hatırlaularının biz Cenk'ten evvelki tiyatrını gayridan tikledik ve gayridan tiklemege tırıştık. Elbette ki hem de bakınız Cenk'ten evvel Mahmut Nedim o bir tiyatr tenkitçisiydi. Yani her bir spektaklden son gazetke mutlaka özünün tenkidi makalelerini basaydı. Şimdi teessüf ki böyle tenkidi makaleler pek sirek. Ve şimdi de tiyatrımız Kırım Tatar Tiyatrı birden başka tiyatr yok. İkinci tiyatrımız Halk Tiyatrı meydana geldi, Altın Beşik Tiyatr. Ve şimdi de o ne diyeyim bir vakıya gibi bir şey, sirekten ne olar. Ama Cenk'ten evvel belki bu 30. yıllar onlar çokça ne diyeyim böyle inkılabi, sosyalist bir mevzudaki spektakellerini koydular. Ama gene de bu sana inkişafına elbette ki bir siltem oldu. Muzeyler de öyle. Kırım Tatarları şu 37-38. senelerdeki bu represiyalardan son biraz özüne geldi demek bekim kolaysızdır. Lakin gene de yaşayış devam ete çeşit festivallerde, çeşit yarmalıklarda iştirak etmeye tırıştılar. Kırım Tatar sanatını, Kırım Tatar esnaflarını göstermeye tırıştılar elde. Zira Hanım, yayınımızga qo'shilganingiz uchun bizden bir faydalı suhbat getirganiniz uchun çok sağ olunuz. Biz devam etemiz yayınımızı. İşte Elbette ki mektepler hakkında konuştuk, lakin ondan evvel hatırlasam bizim stüdyamızda Minkecan Mecmuası'nın baş muharriri jurnalist Zira Hanım Bekirova oldu. Ve daha çoktan çok misafirlerimiz bugün bizim yayınımızı yaraştıracaklar, da çeşit mevzularını müzakere edeceğimiz ve mektepler hakkında söz yürüttik. Aslında sürgünlükten evvel Kırım'da bu mektepler nasıl çalışaydı, nasıl mektepler çalışaydı bu hafta bizim elbette ki levhamız. В 20-30-х годах прошлого столетия в Крыму появились новые типы учебных заведений – школы первой и второй ступени. Это был расцвет системы крымско-татарского народного образования. Первая ступень предназначалась для детей возрастом 8-11 лет, вторая – 12-17 лет.
В 1924 году, благодаря усилиям крымско-татарской интеллигенции, на родном языке обучалось 15 тысяч учащихся в 351 крымско-татарской начальной школе. Всего в Крыму тогда насчитывалось 846 школ первой ступени. Значительно медленнее росло количество крымско-татарских школ второй ступени. В 1925 году их насчитывалось всего 14. К концу 30-х годов, после введения в Крыму всеобщего начального обучения, позже обязательного 7-летнего обучения в городах и в селах, количество школ уже увеличилось до 1258, из которых 427 было крымско-татарских. Число крымско-татарских школ преобладало в Алуштинском, Балаклавском, Бахчисарайском, Карасу-Базарском, Судакском и Ялтинском районах. В этот период активно развивались школы на языках всех народов, населявших полуостров – немецкий, армянский, болгарский, греческий, еврейский. В них обучались 200 тысяч детей, из которых 45 тысяч были крымские татары. С увеличением количества учебных заведений росла потребность и в подготовленных педагогических кадрах. Тогда открываются педагогические техникумы в Кефе, Ялте, Ахмеджите. В эти же годы начал действовать и крымско-татарский фельдшерско-акушерский техникум в Ахмеджите. Всего в 1930 году в школах Крыма работали 8860 учителей, из которых 18,5% были представителями крымско-татарского народа. Где ты, мой сыночек сероглазый? Что ж ты не приснишься мне ни разу взрослым? Ты, наверное, уж седой. Не болит ли на плече местечко? Помнишь, ты ушибся о крылечко? Ах, какой ты увиделась бедой! Помнишь день, какой был летний ясный? Шли, когда с тобой мы в эти ясли, тот проклятый вечный майский день. Что ж ты, сердце глупое, молчало? Ничего кругом не замечала, только в небе жаворонков звень. Ты не знаешь, сын, что дальше было. Как меня слепым прикладом били, не рвалась, чтоб за тобой бежать. Как твою сестренку уносили, знали подлецы, какую силой сердце материнское держать. Как потом я поезда встречала, в окна их летящие кричала твое имя, род твой, село. С той поры, когда смотрю я фильмы, где целуют на вокзалах милых, будто душу пеплом намело. Сколько детдомов я обыскала, сколько душу горькую таскала по дворам бесправия и потерь. И теперь мне этот ужас снится, чьи-то пальцы мнут и рвут страницы с именами крымскими детей. А потом однажды мне сказали: сын ваш умер где-то на вокзале, потому его в бумагах нет. Ты не думай, мальчик, я не верю. Ведь не люди то сказали, звери. Лишь зверей достоин был ответ. Я уже стара, родной сыночек. У твоей сестры большие дочки, много с ними счастья и забот. Только часто долгими ночами, слушая у двери, не стучат. Кажется, что ты придешь вот-вот. В эти ночи я прошу у Бога: покарай тех нелюдей дорогой в долгий путь от дома своего. Накажи их моей бедою. Сделай душу всю от слез седою. Отомсти за сына моего.
белі журналист шайреміз Лилия ханым Буджурова böyle bir салмақлы эсерін бір вақытлар yazған еді ve оның актуальлігі әлі де жойылмаған ана өз аятны, яшайышны қайбеткен, жойған, яғни елак olған баласы ile лафетті. Elbette ki versiyonu bu şiirlerini eşitkende sanki ilk kere eşitkenimiz gibi olamız. Saygılı dostlar, 18 Mayıs matem kunu marafonumuz devam etmekte. Bizlerini QTV YouTube kanalında ve Krayman Tatars'ın içtimai ağlarında seyredebilirsiniz. Ve elbette musafirimiz endi yanımızda psikolog Emine Hanım Asanova. Emine Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Aslında her sene 18 Mayıs kunu siz nasıl duygularını hissetesiniz? Бағышларсы сана тілінде лаф етіп боламам, істейім, ама бедерамам, рус тіліне кетшейім. Для меня это больше чувство в течение дня, когда я готовилась к вам, я скорее чувствовала такое ощущение причастности, когда когда ты выходишь на улицу, да, и ты встречаешь любого крымского татарина, и ты знаешь, про что этот день сегодня. То есть мне кажется, что этот день нас очень объединяет, хоть и трагичным образом. Нам всем понятна человеческая трагедия 18 мая, потеря близких людей, да? А как вы можете объяснить потерю Родины? Ну, очевидно, что потеря Родины – это такая потеря безопасности, защищенности. Есть такое выражение, как земля из-под ног уходит. Вот это что-то про это. Здесь важно еще сказать, что потеря Родины – это потеря связи, потеря памяти. Вот когда вы идете по родному городу, вы видите какие-то объекты, дома, и вам они напоминают о вашем прошлом, о том, что вы там были, да, о прошлом тех, кто был до вас. Но когда вы идете в чужом месте, когда вас выселили, да, то вам ничего не напоминает. То есть у вас есть такой разрыв с прошлым поколением и с памятью. Как-то так. Эмине Ханым, трагедия, пережитая нами в 1944 году, это как такая большая коллективная травма. Каковы ее последствия для нашего народа? Ну, все мы знаем, что такое травма. Все мы когда-то травмировали жизни. Ну, коллективная травма – это то, что переживает общность, народ. Поэтому здесь есть такая тотальность в том, что люди переживают это вместе, эту трагедию. И как бы эта трагедия, она оставляет такой след, который неизгладим. То есть мы можем не видеть этого, но это есть в нашей жизни. То, что мы пережили эту трагедию, это не значит, что мы от нее оправились. Важно, что в травме всегда присутствует страх и потеря. Потеря, вот мы живем каждый день, мы строим планы, нам кажется, что наша жизнь нам принадлежит. Но когда происходит вот такое потрясение, уже вот это ощущение, что мы хозяева нашей жизни, нет. Чингис Дахти в своей книге, он говорил такую фразу «Аят миным и чум манасыз бирсозолда». Как раз он говорит про то, что разрушается представление о жизни, жизнь не будет уже такой прежней, какой была. И хотела еще сказать про то, что все. Эмине Ханым, а как вот, когда у нас есть какие-то травмы, мы стараемся эти травмы проработать, излечиться. И человек, когда работает над собой, у него это получается. Это говорят детские травмы. Мы можем, как народ, излечиться, вылечиться и жить, наверное, уже по-другому, обновленные, что ли. Это вообще возможно? Конечно, возможно. То есть, ничего не бывает вечным, но этим нужно заниматься. Для того, чтобы стать на путь излечения, нужно сначала понять, как это отразилось на нас, как это на нас повлияло, да, какие последствия у этой травмы есть в нашей жизни. Важно сказать, что никто у нас не занимался еще этим вопросом, то есть у нас нет открытых публичных исследований. И когда вот я говорю об этом, когда я думаю об этом, я могу опираться только на исследования в мире, посвященные Холокосту, Голодомору или другим геноцидам.
удивительно, что когда читаешь результаты этих исследований, то последствия, вот интервью жертв, переживших Холокост и Голодомор, они, последствия на них, они в принципе такие же, как мы сейчас переживаем, в какой ситуации мы сейчас находимся. И те исследователи, которые занимались Холокостом, они говорили про межпоколенческую передачу травмы, то есть передачу, что она отражается не только на тех, кто ее пережил, но и дальше передается поколениям. То есть есть опыт такой вербальный, который осознанный, когда мы говорим, что как нужно себя вести, мы передаем наши семейные традиции. И есть такой неосознанный опыт, которого мы не понимаем, но он отражается в нашем отношении к жизни, к чужим людям, к деньгам, к власти. Это считывается с нашего поведения. То есть нам кажется важно, что мы говорим детям, там, гордись, что ты крымский татарин, гордись своей родиной. Но дети считывают наше поведение. Когда мы говорим «ана тилинде», мы перестаем говорить в какой-то момент, когда кто-то заходит, да? Когда мы начинаем тише разговаривать, когда мы врем или когда мы что-то не договариваем, они видят это и считают, что так нужно себя вести, потому что вы так себя ведете. То есть это момент про то, что хотели бы вы или нет, но в поколении передается ваш травматичный опыт. И к вопросу о том, как это влияет на нас, из того, что я вижу из тех исследований, которые были сделаны по другим травмам, я бы назвала такое стирание национальной идентичности, именно вот стирание, размывание. То есть мы ее не потеряли, но она так размыта, да? Это такая низкая самооценка, заниженное отношение к себе. Это низкая инициативность, разрозненность. Вот, например, как пример, у нас мы часто говорим про нашу такую черту, что мы не воспринимаем критику, мы часто обижаемся, да, в народе, вот как бы как в среднем. И мне кажется, что это тоже какая-то часть последствий травмы, потому что каждый раз, когда кто-то нам говорит про нас, что что-то с нами не так, мы воспринимаем это крайне так радикально, да, как будто кто-то посягает на наши границы настолько, что это угрожает нам как личности. И начинаем очень агрессивно защищаться, что приводит к большим спорам и проблемам прямо вот у нас внутри народа. И мне многие ваши коллеги говорят о том, что мы очень зациклены на теме 18 мая, что мы из года в год говорим об этом, не забываем об этом, что пора бы уже как-то по-другому к этому относиться. Конечно, мы должны это помнить, мы должны чтить память. Вы согласны со своими коллегами? Я согласна с тем, что нужно об этом говорить. И нам нужно искать пути, как об этом говорить, для того, чтобы полностью от этого исцелиться, я бы не сказала избавиться, да, и перейти, освободиться от этого. Важно, почему мы продолжаем говорить об этом. На мой взгляд, вот я вижу это так, что мы вернулись на родину, да, как бы столько времени прошло, но мы до сих пор не вернулись в свои дома. И как бы мы ни говорили, что это нормально, все равно наша психика чувствует травму в этот момент, да, мы ранимся, потому что эти дома до сих пор стоят, мы их видим, что они есть. Даже сейчас реальность там не 90-х, а сейчас, да, когда мы живем в таком месте, которое как бы оно не совсем говорит, что мы здесь есть, да, мы живем на садовых, на фруктовых, на речных, и мы снова ранимся, потому что это как бы не совсем про нас это место. Нам нужно, чтобы произошло публичное признание того, что с нами произошло несправедливо. И только тогда мы сможем как бы стать на путь исцеления. Этого покаяния публичного до сих пор не произошло. И нам нужно как бы не только ожидать этого внешним, нам нужно и самим внутри для себя говорить, насколько это было несправедливо. Сейчас скажу, почему, что я имею в виду. То есть я часто вижу
когда начинают, в общем, если что-то говорят, да, в нашу сторону не так, начинают оправдываться, что нет, у нас были герои, которые воевали, нет, наши, значит, это была клевета, мы не такие, вот у нас есть герои. Но когда мы поймем, что то, что произошло, этому не может быть никакого объяснения, что это было как бы против человека, то, что с нами сделали, оно не может быть никак объяснено. Это преступление против человечности. То тогда мы как бы перестаем оправдываться. То есть, когда ты скажешь это человеку, тогда ты как бы стоишь твердо на своих ногах, и уже никто не сомневается, тебе не нужно оправдываться. Имени Ханум, вы сказали о том, что дети считывают нас, взрослых, но мы должны об этом рассказывать своим детям. Вы, как психолог, что посоветуете? Как правильно доносить эту информацию до детей? Это хороший вопрос. Мне нравится, что вы говорите, как разговаривать с детьми, то есть вы не ставите под вопрос, нужно ли, да, нужно говорить с детьми. Важно как, потому что, правда, дети, они такие трагичные вещи, как голод, смерть, до подросткового возраста им сложно принять это в себя, понять, да. И здесь важно говорить с позиции выжившего, потому что мы потомки выживших, мы дети тех, кто выжил, кто смог это сделать. Поэтому важно говорить о том, как мы это смогли сделать, почему, что мы сделали. То есть не говорить, да, не показывать кадры голода, не говорить про голод, а говорить про то, что мы придумали для того, чтобы справиться с голодом, какие блюда готовили, как делали эти лепешки из травы, да, как спаслись твои харбаба, хартана, чтобы вот мы с тобой здесь были. И тогда ребенок чувствует себя как бы крепче, что он потомок тех, кто с этим справился, и уже это его не так травмирует. А когда вы общаетесь, разговариваете со стариками, пережившими эту депортацию, что вы чувствуете? Вы чувствуете, что они действительно травмированы, что у них какие-то комплексы, они озлоблены, они не озлоблены, они же не потеряли свою человечность. Вы это как психолог, как объясните? Травма – это не потеря человечности, да, в себе. Травма – это вот просто рана. И когда они говорят, для меня это больше такое сопереживание. Здесь даже не то, что сочувствие, это сопереживание, потому что я могу только постараться понять, насколько это было тяжело. Но я как бы буду здесь, чтобы выслушать то, что они пережили, потому что это стоит быть высказанным, стоит быть услышанным. Это какое-то уважение к тому, что человек... То есть мы не можем услышать тех, кто не пережил, да, это. Возможно, они как бы пожертвовали собой для того, чтобы эти люди выжили. И уже от них мы должны как бы дать им место, дать им возможность, чтобы они высказались. Скоро у наших коллег в студии будет человек, который пережил очевидец депортации, Адиле Бита Аметова Олажах. Çok sağ olun Emine Hanım bugün gelgeniz için ve bu mevzunu açıkladığınız için. Yer ağladı, kök ağladı, millet ağladı. Üstümüzge yapırılıp gelmemiş gün. Dağlar kara bulutlardan şallar bağladı. Bir gecede taylerge çekildi yekun. Bir gecede sahibinden ayrıldı mekan. Bulur sulu çokraklarından yumuldu kozu. Sağlıknen kal dep aytmağa olmadı imkan. Boğazından katıp kaldı Tatar'ın sözü. Açık kaldı sobaları sönmegen evler. Odalarda cehennemnin yerleri oynay. Ortalıkta dolanırlar silahlı devler. Analarının gözü yaşına gözleri doymay. Kök Allah'sı şaşıp kaldı yer Allah'sına. Böyle Allah şaşıp kaldı bizini yaratkan. Çare yoktur halkına yurtta sağ kalmasına. Dersin bütün alem bağır taş olup katkan. Vagonlarga yüklendi bütün bir millet, eşalonlar kete ögge, ecelge taraf.
көңіллер де қарышық. Бір қаранлық, зүлмет, паровоздың сызғырыбы жүрекні яқы. Қартана, айтсаңыз, қайда кетеміз? Білмеймін де балам, біз тек дуа етеміз. Аначығым, бір тілім өтмек. Ах, бұл сөзні ештікенже ейідір өлмек. Етер артық көз яшлары, етер фығанлар, етер шайыр, ғам теллерін ұрып черткенің, бүгін біздер ватандамыз, еш дос туғанлар, көстерейік бұл күрештің девам еткенін. Көстерейік қырым татар, чекілмейжегін, ватанында құллар кебі екілмейжегін. 50 жылдыр біз яшауыны күреш деп білдік. Біз ватанға, я ватан, я өлім деп келдік. Шакир Селимнің бір гежеде шиырыны сүргінлік шатлары оқыды. Біз ісе девам етеміз. Әлбетте ки девам етеміз ве студиямызға қошылған мұсафырымыз жанлы шаат, әлбетте, çok şeylerini, çok yaramay şeylerini öz gözünden көрген, bütün neticelerini, akıbetlerini başından geçirgen vatandaşımız Adile Bita Ametova. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz студиямызға. Демек, сіз мұны өз башыңыздан кечірдіңіз сүргінлікні. Қач яшында едіңіз, 44 сенесі? Қырымнан шыққанда 9 яшына едім. 9 яшына. Ақылыңызда çok şey қалды ма? Мұны esasен мұны пек мерақлы бита вагонда olған вақиялар. Çünkü білеміз ki herkesini 18 Mayıs sabahı topladılar. Bir yerçike son vagonlarga koydular. Мұна вагонда кеткенде çok kun kettiniz? Vagonda pek çok adam var edi. Tıkma-tık edi. Men qartanam hasta edi. Men onu koltuğundan tutup onu alıp çıktım. Hasta edi qartanam. Anamın kucağına bir bala, peşinden bir bala. Endi tıktılar bizi vagonca. Qartanamı oturttuk bir yerçikке. Ana o zaval turup olamadı. Yattı ya. Biz kelgen vaqtda poyez to'xtaydi. To'xtagan yerine adamlar düşüp suğa çapalar, su almağa. Bize aşamağa getirediler, tuzlu balık verediler. Adamın elçe bir tane balık. Su, erkim susay, su yok. Ana son birisi düşse, erkim savutunu verir, ne olsa da getirirler. Kimerisi gelip yetiştiremaydı. Vagondan kalaydı poyez koşsa. Ondan son bir to'xtagan vaqtda vagonlar, şu adamlar tola qıdırıp, taş qıdırıp, odun qıdırıp, peçka yakıp, bir çay kaynatayım diye bir şeydi, kaynataydılar. Yetiştirgen yapar, pişirgen, yetiştirgen yapamaydı, alıp yana çap vagonga mineydi. O vagonun içinde nefes almanın çaresi yok idi. Ana o balıklar gibi kabile kotusuna yatma yer yok. Son bala çağa ağlav, sızlav, qartanam bek yaramadı. Почти bir ay gittik biz Marala varıp düşkence. Pek anda toktay, mında toktay, yollar zanita. Son ana qartanamı endi varıp anda çıkanda poyez toktadı. Endi geldi dep bir vagon aşağı bir poyez boyu bir bartavay maşına yürü. Açalar vagonu, больные есть, мертвые есть. Больные ездеп, мен qartanam aldı, zornen aldılar, o maşınaya koydular. Daha birisi var edanda onu da koydular. O maşına gitti poyez boyu dalşı, anda da açtılar, andan da aldılar zar. Son, biz dedi, больница alıp diyeceğimiz dediler, qartanam. Bizi de düşürdüler o yerde. Son bizi alıp baraklar aldılar gittiler. Baraklar, tahtadan baraklar. Onda bu baraklarçı, bana ne taptı, adam ne taptı, tobandan koyup, toban üstüne yattık. Yatak yaptınız demek ki. Son sabah durduk, anam rahmet olsun cançığına vardı, больницалары kıdırdı, her yere varıp çıktı. Ne ölüsü ne tirisi, tapmadık. Qartanamızı tapmadık. Ana, ölü var, tiri koydularım çıkar, öldü mü Allah bile. Ölü müşkül, Allah'da olduk.
Бита мына вагонда кеткенде, мына инсанлар, адамлар эсасен кадынлар еді, карбабайлар, биталар еділер, кичик балалар. Мына насыл лафлар кетейді вагонда, не ақында лаф етейділер? Эрким ағлаша, мырлаша, вайнапалар бізді қайда алып кетелер, не олажақ алымыз, эрким ағлай, кім бірсі тоқтата ағламаны сабыр етін, бір şey olur, Allah'a dua etin. Öyle deyip gittik biz. Dua yapıp, ana son vagonda indi bir şey yok. Abla tişik açıp, balları anda ne turtaydık, neler olsa da kapatıp birbirine bir şeyle anda oturaydık. Yani bir ay gittik başta biz. Ana sonuçta ablacı varıp düştükten son Allah kitle baraklara koydular. Baraklara koygan son bize bir iki ne verdiler? Aşamaya un açkın verirdiler. Son makaron verirdiler. Anam balamuk pişirip anda oralda diki soğan olsaydı, diki soğan. Onu jiyip, şavil jiyaydık. Ana onu balamuk etip pişirip onu da aşağıydık. Son endi Mayıs ayında yerler başladı yürümeye. Anda varıp o kartop saçırgan yerini kazıp, çürük kartop, bızlı kartop jiyaydı anam. Onları gelip artlap, erendelep, avle pişireydi bizge neler. Avlejini bitip canımızı kurtardık. Bu kartop çok sınıf öyle açlıktan kurtardı değil mi? O kartop bizi kurtardı. Ya bu facia olacağına bir alametler var edi mi? Kimdey kun evvelden köpekler uğuldamaya başlayı dediler. Hayvanlar bir işte... Hayvanlar guruldu. Hayvanlar guruldep bizim bir köpeçimiz var idi. O köpeçimiz peşimizden vagona kadar çapkılap yürüdü hayvan. O tekaran adamların koyu ya içkisi olanlar da partizanlara verirdiler, anda aşasınlar deyip. Onlara bakaydılar çoksa adamlar. Ne olsa da onlara bakla var mı, un var mı, onlara verirdiler. Anda horandalarının partizan olanlar var idi. Anda yaşamak gerek. Nemseler bizim köye akşam olsa kalmayediler. Hepsi doluşup suda bekir maşinalarına doluşup hepsi yaltağa gitediler. Son sabah olsa erteye kelediler. Düşeler, dağılalar, evlerçe gelip, navle koterip, partizana deyip, partizan kıdıraydılar, önemseler. Ruminler gelip, kazanları açıp, koko deyip, aş kıdıraydılar. Ruminler da. Doğraç edilir çünkü. Onlar son gece, nemseler gittiler, saat 2'de, 3'de kapı uğurlar. Kim anda? Özümüzünkiler. Kapıyı açanım, partizanlar düşeydi de, aşamaya yıkıdılar. Ulara aş verip, ulara da öyle bakkan ediler adamlar. Öyle günlere geldik. Sürgünlükte siz çalışıp başladınız ya birden anda Ural'da? Ural'da da anam işte onu jiyip, bunu jiyip, kartopunu etip, son bir işe kirdi anam. Bir işe kirdi, kene yaxşı bir Rus apayı anama yardım etti. Üç balanın ağır deyip, bir tane 2 yaşına, 42'nin balası, даже 2 yaşına yok, 1,5 yaşına kucaktaki bala. O Rus apayı da bek sevdi. Ver bana onu dedi, bakayım dedi, oturayım dedi, okuturum. Yok dedi, ben açtan olsam balamı vermem dedi, vermedi. O balacık akırı öldü, o da öldü. Kaç balaydınız siz? Biz 3 balaydık. 3 bala. Sizden gayrı da kimler var edi? Menden gayrı, ben en boyugu, Rifat kardeşim 3 yaşına, men nekçik, men 9 yaşına, o 6 yaşına, 1,5 yaşına Mustafa kardeşim var. Demek siz en boyugu ediniz? Ben en boyugu edim, en boyugu edim. En boyugu edim, orada kelgen son, Mayıs ayı daha bir şey yok. Ben anam tiktim bir torba çıktı. O torbasını alıp Kazakların evine varıp Sülendi de yürüdüm. Vallahi billahi mına. Ben de Allah'a yalan istemeyeyim aytma. Mına. O torbasını kimisi bir kartop, kimisi bir yumurta, kimisi bir parça ötmek verediler. Geledim de o kardeşimden anamı işte sağ kaldılar, kurtardı. Son уже yaz gelgen son birçe anam işe girdi. O Rus apayı yardım etti ona. Rus apayı bizi kurtardı. Siz anda mektepte okugandırız. Ben 9 yaşındaydım, mektebe varamadım 1. yılına. Ben kaldım. Degirmen koyunuzda, doğmuş Degirmen koyunuzda. Ben Degirmen koyda uruş vaktiydi zar. Anda varmadım mektebe. Son, orala kelgen son 9 yaşına oldum 10 yaşına. 10 yaşına 1. klasa gittim.
6 yaşına kardeşim 7 yaşını doldurdu. İkimiz bir klasga edik. Karçıkam da var. Oralda çıkan o karçıka da var. Kardeşimden ben. Ben ortada oturaman bayağı 7 yaşına bala başka, 10 yaşına başka. O karçıkamı hala daha saklayayım. Ana öylesine ikimiz okuduk. Ben 5 klas bitirdim. 5 klas bitirgen son bizi daha verbavat ettiler nege? Dağa. Lesopavalga keldik. Anda da öyle baraklar. Son kırdım işke 15 yaşına kız bala. Elime baltane su çıkarıp olup işledim. Trudavoyumda var. Ana babam ölgen son bizi vızıp verdiler de biz Tajikistan'a koştuk. Babam öldü, kaldık 5 bala. Babam olganda 2 baladan oldu, 2 kız çık. Civarından Gülnar olgan ediler. Ana. 5 bala olduk. 5 bala işte Tajikistan'a koştuk. Anda dayım var idi, teyzem var idi. Surgun etken vaxtda bir şey vermediler özünüzden almağa. Bir şey aldırmadılar, bir şey almadılar. 10 dakika vakit verdiler bize. Açtık apiyanam avtomatla 10 minut собраться, выходить, вы враг народа деп alıp çıktılar bizi. Koydular bir maşinaya. Allah kitle Ahmecide. Yere de çürmediler. Anda yerde adamlar çok idi. Bizim maşinamızı dayandırdılar o vagona. Sırası tıka verdiler, toldurdular o vagonu. Kapattılar, koydular. Avlejini bize ettiler balam. Biz çok kıynaldık, çok şeyler gördük. Son bu Maris'ten anda siz azıcık yaşap Tacikistan'a koştunuz demek. 54 senesi babam öldü. Fevral'ın 17'sine babam öldü kışta. O yumaya da adam tapmayıp başka uçaskaya varıp başka uçaskadan bir harbabayın getirdim de babamı yudular. Anam özü su töktü babama avlejine. Son babam ölgen son Mayıs ayıydı da fevral'dı. Babam öldü Mayıs ayına vızıv verdiler. Komendant geldi. Вот size vızıv geldi. Собирайтесь, езжайте dedi. Adam da koymadı yanıma уже 56 senesiydi по-моему. Da. Komendant vakti 56 bitken son. 56 senesi. Son ana 5 bala ne aldı anam bir çemeden işte bir şey yok. Matrasları boşalttı, salonmalarını aldı, urbalarımızı çıktık. Kuybuş'a geldik paraxotla. Kuybuş'tan bindik poyeze, doğru Tajikistan'a vardık. Buyur. Kırım'a kaçıncı senesi kayttınız? Kırım'a 90. senesi kayttım. Birinci naz işittim. Pikete oturdum, 1 ay, 3 gün pikette oturdum. Sonki piketi biz kapattık. Pikette oturgan vaxtda тоже abla. O Yalta'da Yok, men piket mında Simferopol'da oturdum. Ploşit'te da. Anda oturduk. Bizden beraber Mustafa var idi, uşun Kiyev'te o. Anson ne var idi? Bizim inisiyativlikler var idi anda. Ular abla neler 15 tane deputat geldi. Aytalar. Как раз перед 7 ноябрь bayram olacak idi. Bunlar uçnem, pervinam geldiler. Siz bilesiniz, вот bayram, bunda misafirler gelecek, неудобно, давайте piket убирать. Alın dediler. Son bizimkiler ayttı, biz de ayttık. Bir şey almayık, bir yere gitmeyik. Bu bizim toprak, bu bizim vatan. Biz bunda oturacağımız, ne yapsanız yapın. Son siz korkmaysın dedi. Gece gelir bir traktör dedi, basarsızlık gider dedi. Biz korkmayız dedik. Biz dedik, size pazar az oldu mu size pazar? Bütün dünyaya bizim halkı öyle etip kıynadın. Şimdi de öyle yapsanız size de daha pazar olur. Siz utanmaysınız mı dedik. Bir yere gitmeyeceğim. Ne siz öldürün. Onlar çıktılar gittiler. 2 günden son geldiler, 3 tane kağıt getirdiler. Печатанный, прописать всех на колышках. И прописать деп alıp kitip bizi de yüklediler o günü de Allah kitip pionerskiye verdiler. Andan toprak verdiler bize. Anda da yaşadınız. Anda da yaşadım ben. Ve kısmet oldu doğmuş köyünüzden de uçaska almaya. Yok ben anda varamadım. Neçe ular anda kötek oldu anda çok. Kötek oldu. Buna şimdi Ulviye degen bir apaçık dermen koydu. Doğma, çarıklardan. Son o apa yandaydı.
Ана у апай 2-3 институт бітірген. Яқшы ақылды апай. Да, анда оны башына ұрдылар уақытте. Андан берлі башта дуймады. Şimdi өлім алында ята. Башына көзлері зайыф oldu. Башында не oldu? Şimdi мында Симферопольде больницада ята апай. Яп-яш. Ана. Мына сүргінлік вақтында сізге Қырымны анмаға сүргінлік ақында лаф етмеге береділер ме? Ясақ дегіл еді ме? Yok, vakti yasak değil, çok. Tek özara laf etediniz. Özara aramızda laf etedik. Kazaklarını biz çok koşulmaydık. Özalarımıza işimiz gücümüz. Ana, vatan, bir dualar yapaydık. Allah Teala bizi kaytarsın. Vatanımıza barayıq, vatanımıza yaşayıq. Ballarga da umut etip, öyle öğütlep, öyle yaşadık balam. O, ana kaç yıllar yaşadık Uzbekistan. Ben son Uzbekistan'dan evlenген son, akayım Uzbekistan'a alıp gitti. Andan sonunda geldim. Uzbekistan'da yaşadınız. Uzbekistan'da da yaşadım. Uzbekistan'da ben medный обогатительный fabrikada 10 yıl вредный стаж aldım. 10 yıl işledim anda. Kaska başıma, ayağıma rezina, kombinzon. 10 yıl вредный стаж işledim. Hangi şehirde Uzbekistan? Almalık. Almalık bütün sasık yer, bütün zavodlar anda. Мұны doğru айттыңыз, Аллахтың ярдымы ile біз bütün халқымыз Қырымға, ватанға қайтты. Allah'a şükürler olsun. Şükür Allah'a, şükür da şükür. Şimdiki vakitte ballarınız, torunlarınız vardır. Benim 10 tane torunum var. 8 tane torunçam var. Allah'a şükür. Baklı bitasız. Kaç yaşındasınız demek şimdi? Kaç yaşındasınız? 88. 88 yaşında. 35'in balasım. Maşallah. Allah sağlığınızı versin. Allah Teala şükür Allah'a. Her vakit yatam turam dua etem Allah Teala diyeyim. Ömür versen, cümleyle beraber ömür versen, sağlıkta ver. Sağlık. Yatkanda Allah'ım ya Rabbim sabah durayım, gözüm açayım, güneşi göreyim, yarığı göreyim deyip öyle dua edip yatam. Şükür Allah'a. Çünkü siz gibi bitalar ballarga, yaş nesilge çok şey anlatabilir. Yazık ki çünkü böyle ki bir insanlar az kaldı elbette ki. Onun için pek umut etemiz. Sizin yaşayışınız devam edecek insanlarda da baklı günlerde inşallah göreceksiniz. Elbette ki bitamızga teşekkürlerini çok bildiremiz. sağ olunuz gelgeniniz için ve herkesge aytmağa isteyimiz. Elbette sizin kartana kart babalarınızını olar sağ olsa elbette siz yazıp alınız onların hikayelerini. Çünkü o pek kıymetli biz için ve tarihimizni biz bilmek gerekmiz. Ben ne için soradım, mümkün edim ya da yok mu laf etmege sürgünlük hakkında siz de bir şey koşmağa istediniz. Koşacağız Koşacak şeyiniz var. Koşacak şeyim var idi. Ana şimdi aklımdan çıktı. Bu bizim vatanımız, bizim evvelden kalma, bütün dedelerden doğma. Biz bu toprakta doğduk. Bu toprakta da gideceğimiz bir yere gitmeyin. Bir adam bunda kalsın. Bu bizim toprak. Bize başka yer yok. Başka toprak yoktur. Bana. Her milletin özünün vatanı, özünün dili, özünün dini, özünün adeti var. Bizim niçin böyle yaparlar? Horlaylar. Hala bugün gelecek bizim adamlarımızı horlaylar. He? Siz doğru ayttınız, bu bizim toprağımız ve biz elbette bu ana vatanımızda hizmet olsa yaşayacağımız. Çok sağ olunuz, bizim marafonumuz ise devam etti. Geliniz levhanı seyrettik. Как долго, Родина, я ехала к тебе. Через слепое детство на чужбине, сквозь юность, равнодушную к судьбе, не верящую прописным святыням. Я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день, в 44-м, в мае, когда беда прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боль, рассудок мой мутя, я там. Я среди них, начавших путь в изгнании. Мне мать велела в узел завязать Коран, отцов кисет и горсть пшеницы, а мне важнее было куклу взять. Не знала я, что хлеб мне будет сниться. Валуш, что к мужу в госпиталь вчера я уходила в легком крепдышине. В том платье я далекий путь прошла.
В нем на Урале в зиму лес валило. В тот день пошла в соседний городок узнать о брате, храбром партизане, а сына, что ему 4-й лишь годок, везут в Сибирь. Меня в Узбекистан. Потом теряла я на станциях детей и умирала на руках соседей, длину пути считая сотнями смертей в огне тифозном, родину и бредя. Потом за проволокой колючую жила под Бекабадом, Ферганой, Ангрени, и с кизиком сырым в печурке жгла я боль свою за мнимую измену. Потом в чужой земле я хоронила мать, куском платка прикрыв ей тело малостью. Ведь белый саван негде было взять, что мать на смерть хранила, там осталась. Замешивая глину на слезах, дом строила с 10-летним сыном, его растила в нем. С надеждой в глазах вернуться должен он домой с чужбины. 100 судеб у меня, 100 жизней, 100 смертей. Я их несу давно в открытом сердце. Я шла к тебе 100 000 путей, о Родина. Теперь мы вместе. Yakında men bir o'zbek yazıcısı, kinossenarist Hayriddin Sultanov'un 2-3 makalesini hikayesini tercüme ettim. O Yaşlar gazetasının mesul katibi olup çalışıp ve dedi ki gazetamızda böyle bir ufacık bir yer kalgan edi. O yerini doldurmak için biz ilan koyduk. Yani gazetamızın, mecmuamızın gelecek sanında Kırım Tatar yazıcısı Ervin Umerov'un hikayesi basılacak deyip. Ve bakın ki 30.000 nusxalık mecmuanın çıkması toxtatıla bir haftaga. Yani bir hafta Özbekistan Merkezi Komitetinde böyle bir ne kete, tartışmalar kete Kırım Tatar sözü için. Ve o mecmuanı böyle sözünü geçirgenleri için pek çok insanlar ceza aldılar. Lenin bayrağında bu kart yazıcılarımıza aytkanına göre 500'ge yakın yasak sözler var idi. Yani Kırım, Surgunlu, Kırım Tatar tili, Kırım Tatar edebiyatı, Karadeniz ve Kırım'daki bütün köylerinin, şehirlerinin Kırım Tatar adları, asıl adları aslında anılmaydı. O yasak idi. Ve surgunluk hakkında aytkanda, mesela Lenin bayrağında biz her vakit böyle yazaydık. Takdirinin iradesinden Özbekistan'a düştü. O yok ki takdirinin iradesinden değil, surgun etildi bu adamlar.
Сайгылы сержилер, bizim yayınımız devam ете. Hatırlatamız ki biz QTV kanalında 18 Mayıs gününe facialı bizim kunumuzga bağışlanған marafonumuzni adet üzere devam etemiz ve Kennedy Sarabusetna kompleksinin tышқы meydançığına koçuyemiz. Ve havaga da bak silжилил gel ve soğuk düştü. Gerçekten de salkın. Yani havada bizle beraberlikte kederlene desek de olacak. Lakin buna bakmadan bizim hürmetli misafirlerimiz keleler ve bizim marafonumuzu yaraştıralar ve onların sizlerini de tanış etemiz. Belli yırcımız Dilaver Ağa Osmanov ve elbette ki belli ressam Ramazan Ağa Hüseyinov. Hoş geldiniz. Siz Kırım Tatar olarak Ersene 18 Mayıs gününde özünüzü nasıl hissettiniz? Этот день, конечно, для меня это память рассказов моих родителей, людей, которые я многих знал. Очень много историй. Каждый испытывал то, которое испытывал его дети, и они сами. И, естественно, мое детство, когда я стал осознавать, что это была большая трагедия, и я начал лет, наверное, с 18 задуматься о том, что это было вообще. Я как бы сознанием подумал, что это была большая трагедия. И сегодня с возрастом я очень-очень глубоко понимаю тех людей, которые испытали вот это часы, время. И думаю, что никто это никогда не забудет. И наши внуки, и правнуки. В общем, это большая трагедия. Мен ата-анаға сөзіне қосылып айтам. Бірінші изетем өзім, бұл бүтін біздің Қырым татар халқымызға пек фажиалы қара күнлер еді. Аллам сақласын башқа миллетлерін де, біздің де Қырым татарларын да бұл күнлерден құтарсын да текрарланмасын бұл қара күнлер, иншалла. Екінші тарафтан мен халқыма қызмет etip geldim. O taraftan çok buna böyle demek eşittim. Televizörden de böyle de yürgende de ayttılar nasıl vagonlarga yüklediler, nasıl getirdiler. Allah'ım saklasın. Jaş ağa onların buna aytkanların, kartanaylarımızın, kart babalarının çok şey eşittim. Ben böyle okumadım ama böyle canlı eşittim. Tesir etti, pek tesir etti. Allah'ım göstermesin. Ana şu birinci men buna duygum şu buna bu konu matem kununda şu hatıralar duyam. И aytam halkım da ayta evet men onların sözünden aytam Allah'ım saklasın, Allah'ım böyle kara günler geçirmesin. Tek bizim milletimizge değil, başka millet böyle az olgan milletlerge. Aslında sürgünlük bizim sanatımızga pek tesir etti. Eğer de yer sanatımızını alsak, sürgünlük böyle tasavvur etek. Eğer de sürgünlük olmagan olsaydı, bugünkü günde yer sanatımız ne derecede olur edi ve bizim halkımız ne hakkında yerler edi? Nasıl düşünüyorsunuz? Evet, tarih o Allah'ın işi hepsi. Biz demek buna böyle neler Allah'dan demek испытание проходим. Men oğa işanam. Ama tasavvur etsek bu sürgünlük olmasa bizim halkımız bu Kırım'da nesil nasıl olur edi? Men belesem birinci ekologiya taraftan halkımız her bir akkan suyun çeşmeler yapaydı. O çokraklarını saklaydı. Aytacağım çünkü o ozun evi edi, ozun yurtu edi, ozun mekanı edi. Onun için o taraftan ben eminim Kırım bambaşka olur edi. O bütün güller edi. Aşında yanı baştan biz söndürülgen ocaklarını yakacağımız ve
гүллерні яңы баштан гүллетежеміз. Деканымыздың демек қызмет етіп, сақлап, мына бұл бір табиаттан мен алам, бір шейден бөле бір титреп көне біздің халқымыз. Чүнки о біздіңкі айле насыл ола, инсан туған насыл ола, өзі юртымызды бізге осымыздың топырағы, өзіміздің юртымыз, бізде олеміз. Башқа миллетлерге әбет оларға беш капып сен. Оларында башқа несі бар, өзім юрты бар демек. Рамазан уста, мына бүгінгі күнде қырым-татар ресамлар арасында сүргінлік мевзусы, ижетлікте, сүргінлікте кечілген еллар ақында çok şeyler açıklana, onların eserlerinde, icatlarında. Ya sürgünlükten evvel ressamlar, Kırım-Tatar ressamları ne hakkında icat ettiler? Aslında belli adlar saklanıp kaldı mı? Ya onlar da silinip ketti. Siz kimni misal olarak getirebilirsiniz? Nasıl, ne mevzuda resimler yapılaydı, ne mevzuda icat yapılaydı? До депортации, да, были художники, которые жили обычной жизнью, писали то, что они видели, учились в Москве, Ленинграде. И вот, например, таких художников, как не Багаевский, это там, вот он очень много открыл для крымских татар именно образ Бахчисарая. Это было 30-е годы. Но когда уже депортация произошла, многие художники, живущие там в Средней Азии, я не знаю, почему так получилось, но плеяда очень сильных художников вернулись оттуда, понимаете? И они смогли создать именно здесь, в Крыму, эту тему, раскрывать, стали раскрывать и объемно начали раскрывать. Дело в том, что не все художники способны такую тему. Тема очень сложная. Надо быть, ну, наверное, таким очень глубоким знанием, обладать знанием. И потом, наверное, ходить, спрашивать у людей, каждого человека, как он прошел этот момент депортации. Дело в том, что, например, вот Рустем Именов, он очень документально мог воспроизвести, и он характерно мог, ну, то есть этнография такая получилась, и очень мощно получилась. Другие художники, они могут писать, например, я, скорее всего, пишу на тему возвращения. Дело в том, что я это видел своими глазами, и я участник этого процесса. А депортация для меня была очень сложной, потому что я ее не видел, не чувствовал. Чувствовал только душевно внутри. А вот это страдание этих людей, они настолько глубокие, это надо понять, это надо чувствовать уже самим, присутствовать в это время, понимаете? И поэтому у меня, скорее всего, посвящено очень много работ к возвращению. И многие художники тоже к этой теме много делают свои работы. И, скажем, на сегодняшний день вы сами, наверное, хорошо знакомы многими ребятами, которые действительно ведущие художники не только среди крымских татар, они по всему миру, можно сказать, известные. И открывают какой-то этап новый, абсолютно новый этап для изобразительного искусства крымских татар. Это уникальное время. То есть, наверное, какая-то трагедия дает толчок для какого-то большого творческого открытия, понимаете? Но это
годами, вот я второй раз повторяю, действительно, я годами очень-очень сильно внутренне, ну, мне очень тяжело об этом говорить, тем более небольшие сюжеты, рассказы многих людей, они очень задевают за душу. И я благодарен стойкости нашего народа, что они, представляете, вот такой Гугум, он уехал с Крыма, попал на Урал, с Урала он уехал в Среднюю Азию, в Средней Азии он снова вернулся в Крым. Это образ такой, большой образ. То есть как люди сами живут. И, да, да. И поэтому мы стараемся, и многие молодые художники, младшие нас, они как бы философски относятся. Думаю, что все впереди еще. У нас айтыңыз сүргінлік бұл böyle bir yara, facia, yani icadkar insanlar için, icat etmek için bir mevzu. Ya yer mevzusunu alsak, aytalar ki çoksu bu sahada mütehassıslar sanki biz çoktan çok halk yerlarımızı sürgünlükten son joyduk. Ama 30%'ını saklap kaldık. Siz folklorcu olarak bu haqda ne ayta bilesiniz? Evet, doğru. Birinci айтмаға істеймін, мына бұл кітап, Асан Рифатовның кітабы библиотека Гаспринскийде бірінші кере көргенде, қарадым, анда сүргінлік ер олғанда о сайфилер жоқ. Асла. Месал үшін айтам, 41-ші сайфи месал үшін, и бір кереден 55-60 мына бұл сайфиге шыққан. Демек, 20 сайфиден зияде жоқ. Керчек айтам. Мына бақыңыз, о Түркиядан келді о бізге не? Оригинал. Мен оны бақтым. Ксерокопиясын яптым, анда Айдеренерден сорап. Айта жағым, ана о бірінші, демек, үкіметте сақлайды о тарафын. Екінші тарафын алсақ, біздің тарихымыз келе, демек, мына бұл сүргінлік вақтын айтам. Бізде муажир ерлар дейлер, переселенческие песни, коч ерлар, мажара ерлар. Мажара дегені, мына бұл араба, мына бұл балабан тегірчекнен. О епсі кіре біздің көчмемізі. Тап 1770 сенесінден башлап, аннексия олды бірінші 1783-те Қырымны, ханлық ғайып олды. Айта жағым, ол малден бізде о ерлар бар, сақланып. 1 дәне, 2 дәне, 3 дәне мына. Ол малде біздің қалқымыз оз башына енді дуа еділер, реформа олажағыны, медреселер қапаталажағыны, мұсылманлық еді, ислам, и уймайық олара, насыл яшайық демек. Сон реформа олды топрағын башладылар, алмаға, яқшы топрақлар демек, қапатмаға бұтын медреселерін. Айта жағым, рус тілі ve илахри мектеплер. Айта жағым, қалқ оны дүйіп башлады, яваш-яваш нелері олған, тақаты олған, айнықса чөл тарафына бұл. Кезлев тарафтан, Перекоп ор қапысынан кечіп, Бессарабиядан, Украинаны кечіп, Бессарабия чөллері Молдавия, Румынияға, Добруджа койына. Тап 1770 сенесінден башлап айтам да, яваш-яваш көчейділер. О малде, мына бұл чөлде, боле аш су біткен соң, яда қасталықтан, яда yoksuzluktan, анда не еді. Абыр-чүбір чулларын алайдылер, анда жоқ же о қадар. Айта жағым, мына оле ерлар шықты. Месал үшін, анам да мені таш доғырғайдың, көрмегейдім о күнлері. Көңіл сабыр ейле, çok шүкірлер олсын, бізді ақтан сүргін еттілер. Acısın dostum olanlar, қалмышым ғайет начар. Көңіл сабыр ейле, çok şükürler olsun, bizi ақтан сүргін еттілер. Ya da akşam olsa jigitler, şu akşamlar olmagaydı, yaş jigitler olmegeydi.
Ölüm Allah'tan gelir. Akшу ayrılık Kırım'dan. Режиссерimiz ayta ki Dilaveraga bir yer, yani sürgünlükten evvel halkımız ne akta yırlar edi, bir yerini yırlay bilesiniz bir beytini, eğer mümkün olsa. Bu şu akşamlar olmağaydın 3. beytini yırlayayım. Çünkü ben ayttım endi şu akşamlar ya jigitler o. Nettim sana nettim de sana neçün sen taş attın dağa bana gel ikimiz ağlaşayık ağlaşmağa zaman geldi. Demek o devirde ne böyle kıyın allarga uğradı halkımız. O kadar jayav gitmek, Kırım'dan çıkıp jayav arabada yüklenip gitmek tap Dobrujiga. Anda bizge bar edi endi musulmonlik deb. Demek neler. Son ikinci Vaktimiz pek az ekan, endi aytalar keler. Ramazan ağamızga da bir sual vermek istedim ki aslında Kırım Tatar ressam, her bir Kırım Tatar ressamının icadında sürgünlük mevzusu olmak gerek desek bu doğru mu? Yani bu gerçekten de olmak gerek mi? Ну, это имеется в виду, что обязательно. Каждый крымско-татарский художник должен обязательно писать на эту тему. Это вообще творческий человек, он свободный человек. Он выбирает, насколько ему близко тему, которую он хочет создать. То же самое, как и в музыке. Если это в советское время это было такое, например, мы строим коммунизм или молодость страны, ты должен к этому именно четко относиться, и по-другому не получится. А в данный момент каждый из нас художники талантливые, и никто не может кого-то заставить писать именно на какую-то тему. Но это имеется в виду, да, я много раз говорил, это очень объемная тема, очень объемная тема. Многие художники, они думают так, например, они бы приступили, это очень долгий процесс, но это должен быть заказ, понимаете? Это не вот написал, и потом она осталась мастерской просто в пыли. Это должен видеть народ, видеть все в музеях или где-то что-то. Вот тогда будет очень серьезная тема раскрыта и будет очень интересно. И я думаю, что настанет время, когда какие-то спонсоры или какие-то люди, которые именно болеют над этой темой, да, могут заказывать, и пожалуйста. Но мы можем делать небольшие сюжеты, легкие, какие-то вариации, какие-то фрагменты. Но крупномасштабно это, представляете, размер картины 3×2 или 3×4. Менде resim tilinin en yaxshi taraflarından birisi onu senzura etmege pek kıyım ya. Siz buna sürgünlükte bu sürgünlük mevzusunu nasıldır etip açıklaydınız mı o resimcilik tilinde o yerde Özbekistan'da yaşaganınızda? Ну, конечно, не всем понятно, да? Например, каждый художник, он пишет, если он будет похож на другой, это будет плагиатство, не плагиатство, а просто это должно быть, ну то же самое, опять-таки я говорю, вот он поет, прекрасно поет, но другой человек также будет петь, это будет совсем нехорошо. Индивидуальность должна быть. Индивидуальность, и тем более кто-то очень понятный, да, кто-то очень понятный. Вы знаете таких художников, вот, например, Нури Якубов.
он очень понятный для каждого народа, простого народа. Я например, очень-очень непонятно. Но картина, чем она различается, это должно быть душа художника. Если она присутствует, то энергетика этой картины отдается любому простому человеку, он будет понимать. Он сюжет воспринимает уже в реализме. Видит одно, а чувствует другое. Çok sağ olun hürmetli misafirler. Evet, saatlerini laf etmek mümkün, lakin pek yazık, vaktimiz pek az eken, kelgeniz için çok sağ olun aytamiz. Bugünkü akşamını bizlerle geçirgeniz için de teşekkürler. Saygılı dostlar, biz ise hatırlatamız, bugün bizim stüdyamızda belli ressam Ramazan Ağauseyinov ve belli yırcımız, folklorcu Dilever Ağa Osmanov bulundu. Bizim 18 Mayıs Matem Kunu marafonu devam etmekte. Bizim zenatdaşlarımızga söz beremiz. Faydalı ve meraklı malumat için bizim marafonumuz ise devam etti ve söz şairlerimizge. Endi 6 dakika. Яры gece. Ev tınçıdı. Odalarına sükût sardı. Tuş köreken Ahmet sandıraqlay ыңрана. Cenkten оқу тоқтады, belki bu yıl olur kısmet neyse mektepке ona. Maçık aran içinde tapırdata ayağın. Sabır etse maçıgım, bekle tanın yarығын. Tekne içinde hamur yarın ötmek pişirirmiz. Tesadüfen biri kelse, birkaç günge yetkizirmiz. Ah Firuzem, yardımcım, osip kettin kızcığım. Nice kundur sokaklardan keçti studebekkerler, bizimkiler, soldatlar. Belki yolunu düzeterler. Men de alırım bir çırım, birkaç kosçuk daha kaldı. Leonid Bujenk hepimizni tinch uyqudan ayirdi. Vay, xayrlimi bu da kim? Dersin keldi Azrail. Acham, idu. Поезда уносили вдаль от родины счастье, от дома. Поезда стучали в такт с голодом, смертью, болью. Поезда убивали жизнь, поезда убивали радость, вытравливали надежды, капли последние, что остались. Я плакать уже не могла, я плакать уже не смела. Я в этом вагоне одна, последняя, что на ногах. Сначала ушли малыши, умирая как птички, без хлеба. И Харта нам все просила: прочти надо мною дуа. Бабушки, мамы, измученные малыши, сколько же вас осталось у дорог лежать чужих? Стоянка, слез больше нет. Я вышла прочесть дуа. Моя самая лучшая в мире Хартанам умерла. Тронулся поезд. Я на стоянке осталась одна, в степи бездонной, пустой. Я не знаю, идти куда. Там в вагоне родные. Как они теперь без меня? А Начрым, прости. Я последний глоток воды тебе не смогла поднести. Мне теперь лишь по рельсам вперед остается идти. Я встаю и иду, а за мной след вслед встают и другие. Души скитальца тоже ищут родных. Нам и живым, и мертвым всем теперь по пути.
Прошу, снимите цепи. Я слышу, плачут дети. Я к ним должна идти. Бьют голоса, как плети, вагоны и пути. Их руки тянут платье, их губы просят пить. В дороге потеряла, кого теперь винить? У младшего Алима от плача пухнул рот, у старшего Акима от голода живот. Прошу, снимите цепи. Я слышу голоса. Смеются мои дети в объятиях у отца. Не смог он защитить их, хотя погиб в войне. Все 5 мальчишек остались вдалеке. Снимите мои цепи, хочу обнять детей. Кто мне теперь ответит, как жить среди теней? А были у Амита небесные глаза 4 года к лету. Беги скорей, Балам, где ты испачкал руки? Как надоели мухи. Я помню, всем соседям Заид так сладко пел. Ищу вас, где вы, дети? Кто вас украсть посмел? Но больше всех мне снится мой ласковый Осман. Жара и пот струится, в пыли Узбекистан. Снимите эти цепи, невыносимость дней. Меня убейте, верните мне детей. Степь за окном все та же, кричу в слепую дверь. Будь проклят, самый страшный, нас растерзавший зверь. Ана мында 60 тане шептали бар. Ана олар феданчыклардан мана бүгін келіс бақыт нетіп. А соны яваш-яваш қара топырақ кетіріп, көбірек кетіріп, аз-аз башқа діреклерді башланым қойма. Епсі оларақ где-то бір 130-140 дірек абында. Епсі. Сексен 9'da biz hazırlanıp geldik bunda. Артқа bakmayıp, kayıtmayıp yerleşeceğimiz nasıl olsa da. O vakit bir lozunka var edi bizde. Kırım, vetan, kayıtmak gerek. Все, oldu. Halk onu birliğin gösterdi. O karar çıkardık, ozarımız ayse vermeseler bakmayıp hükümetke. Bas alamız bir yerim, bölemiz, alçarım, 8'erim. И başlayık kuruş yapma. Öyle de yaptık. Aldık mına bir Krasный Макский сельский советinin yeri bu. Ana bir tala yer aldık. 56 oranda böldük. Tabaçka diyorlar, mına bu tütün yaprağını kurutaydılar. Öyle neler, navesler duraydı. Ama bir şey astıramaydı, ayıp oturam da, mında ne astıracağız? Ya, olar bizi mında beklemediler. Bizge kapını açmadı olar, men onu duydum. Son cemaatga aytdım. Bazalarda bir şey yok. Sakladılar bütün materialını. Eğer общинным metodum beraberlikte kursak, tez. Men özüm stроителем. Vaqt пока bizge çalışa. Ucuz materiallar almatam. Ama 56 koranda beraber olamız, kuramız, son bölemiz. Halk razı oldu. Ana o kene birlik, tirlik da. Beraberlikte bir yerde aşap, produktaların alıp, materialın
бераберлікке барып тап Кубайдан 28-30 Финскеге кетірдік, ана оқытарды бізде. Екі қадын келді, бірдайысы мұны яқында кешімді, Алла рахмет eylesin. Ау екі апай айтacağım. Ана 54 ақайға 7 аш бақтар. Олайды өледі, мен әр бақталарын мақтайдым. Қышта çalıştık da biz. Октябрьде başladık. Ана тап июньде 7-8 айда bitirdik ана. Ясадық ау епшікілерін, 10-ға 6 шықты, Масандра да төпеді oldu. Аллаға шүкір, не olsa da bitti o paçılka, bolduk жребиіне. Латон var da, ана o nelerin kaldırdık 56, ана gimnastаты, o епшік oğa. Soqaqa kelgende gene toplandık, bir dülber, yaxşı, bir aktualni, real bir tarafın bakayıq da bir kere koyayıq da. Son Gasprinskого İsmailованы koyayıq da, cemaat koyamız dedi, bekar, koyduk onu. Son aklıma Grigorenko düştü, çok yardım etti bizim halka deyip, halka öyle rica ettim. Ona da halk kabul etti. Vardık olarga, mana şu propiska yapın, Grigorenko, uy net, onun işkensi, onun antisovi koçlar öyle, o da aytam da bir tarih. Так, а что будем делать? Мы не отойдем, не. Фруктовые, хватит фруктовых, деdik öyle. Bütün храм толы, ekşer, uçer, фруктовый, земляничный, табачный, толы ortalık. Bu Gasprinskого Грига нет, прописывать не будем. Alтай kene bizim tartıştık olardı. Ahırı Grigorenko nettik. Petra Grigorenko birinci o vakit bir yerde Ukraynada yok edi даже. Ondan kelgen adamlar aytaydı, o мы добиваемся. Allah'a şükür öyle çastım. İki kızım bunda, 6-8 torun. İki tane de torunça. Aklıma da kelmeyeyim ana, Yalta. Onlarga baksan, hepsi Yalta'nın laf ediyorlar. Varacaklar, yatacaklar. Sanatoriy, dom отдыха. Bizge Kırım yer, Cankoy'da Kırım, Yalta'sı da bizim toprağımız bu. Biz Vetan'a kayıttık öyle. Bu toprakta yaşayık, kurayık, ballarını oluşturayık, terbiye çekeyik. Мына бойле левха, ватанға yol açқанлар ақында демеге мүмкін. Әлбетте біздің esas mevzumuz бүгін сүргінлік, ama bu mevzunu әлбетте milli әрекет mevzusu devam ете ve мына bu haqda biz бүгін шынды лaf edecekmiz. Elbette ki binlerce insanlar bu soykırı narazılık aksiyalarında, mitinglerde iştirak etti. Aslında bu vakayalar, bu narazılık aksiyaları halkımızın vatanға avdet olmasına, qaytmasına büyük bir adım oldu, büyük bir nefes oldu. Allah'a şükürler olsun. Bu vakayaların canlı şahitleri bugün bizim stüdyamızda. Keliniz onlarla tanış olayıq. Milyara Hanım Settarova, Bekir Ağa Umerov. Hoş geldiniz. Tamam 36 yıl endi keçti desek. Moskva vakayalarından. Moskva vakayaları bilemiz ki siz anda iştirak ettiniz. Sanki Tunev'in olup geçken vakayalar. Elbette. Doğru mu? Doğru. Demek nasıl vaziyet edi mına şu yılları? Siz anda tanış ediniz mi mına 87 senesi? Ya da anda tanış 87 senesi 18 Mayıs günü Bekir Bey açlık ilan etti. Ama ondan evvel böyle vakayaları ola Taşkent şehrinde Mustafa Halilov'un evinde. Bütün Soyuz Teşebbüs gruppalarının toplaşımı ola ve anda karar çıkarıla. En belli faal iştirakçilerden 16 adam vekil olarak seçili ve onlar Moskvaga barıp halk adından müracaatını teslim edip görüşmek gerek ediler devlet başlarının. Ama vekiller kite, onların kabul etmeler
Ве 18 майыс күні, біз енді мен о вақыт мектепте çalışа едім. Бекир Умеров ақында оле малюмат келе, чүнки о вақыт оле бір системлі иш алып барыла еді. Ве бөлі инсан Краснодар өлкесінде ачлық илян еткен деген оле малюмат келе. Ве біз эпіміз телеграммалар қол тұтып, оның талапларына қол тұтып телеграммалар yollayмыз. Ве Москваға келген сон, енді шақси сон Бекир Умеровнен танышы олам. Кімден алған едіңіз мұны телеграммаларны? Анда мешур инсанлар да бар еді олардың арасында, Вот шынды айтын. Мен өзім ашылқын елән еттім, еже 17 майыстан 18 майысқа келген еже тамам саат 12-ге яқын Крымск шері бар Краснодар өлкесінде. Оның меркез почтампына келіп, бір яш дүлбер қысчық отыра еді, мен дайынуда сарышын екен. Яздым Москва, Кремль, Горбачеву в знак протеста против дискриминации крымстатар, объявляю голодовку, прекращу в случае приема нашей делегации Михаилом Сергеевым Горбачевым деген. Или бір қысқа телеграм яздым, екі экземпляр, бір экземплярын маға қайтарып берерсіз заверенный деп. Ол қысчық басты басылacak yerlerine печатын, екінші экземплярын маға қайтарып берді. А мен аяқ машинамен келген, манда 4 километр евімізден жол. Мен ерге барғанша, мен телеграмма менді Москва етіп барған, чүнки бұл қысчық Қырым татар қысчығы екен, мен ондан хаберім жоқ еді. Ондан сон, онда жезаладылар, ештен қолаладылар, не үшін сен топеден аңнашмайып, он Кремльге телеграмма жібересін деп, башы еле баштанған еді açылқын. Қанч күн девам етті? 30 күн. 30 күн. Сіз де оға қол тұтмаға тырыштыңыз, Бет, енді хабері алғансын, оле бір қарарға келдік, қол тұтып, бетінен ашылық тұтмаға. Ве мен 7-ші үйінде Москваға келіп шыққанда, Сабрия Силтовадан сон 3 күнлік ашылықны тұтқан едік. Яғни эстафетная голодовка. Келген инсандар, ашылық тұтқан инсандар барып, главпочтамқа, телеграфқа барып, аризалар, телеграммалар yollar еділер. Более-более проблемамыз шезілмей, в поддержку Бекира Умерова. Менде о вақыт оледе телеграмманы қабыл етмеген еділер, потому что текст не соответствует. Текст не на должном уровне, оледе ште телеграммасыз учкун оле ашылық тұтқан едік. О вақыт мұна бұл наразылық акцияларында тахминен қанша инсан иштирак етеді? Чүнки білеміз ки, анда бармақ қиын мәселе еді, кімі тоқтата еділер, кімге yollar ясақ еді. Насыл бұл şeyler кетейді? Әлбетте, билетлер о вақыт мәселесі шыққан еді. Мисал, мен çalışқанда, 30-ға шыққан сон, телеграмма келе Шевкет Хайбулаевдан, тез вақытта Ташкентке кел. Мен не олған білмеймін, келем Ташкентке, оди бөле-бөле мәселе. Біздің векелерімізді қабыл етмеділер. Onun үшін не қадар чоқ адам олса, о қадар güzel олар. Сен барып оласың ма деді, мен разы олдым. Бет, бір қач күн билетлер қыдырдық, сон олешті. Оларға бара қыстырып, оле проводниклерден лафетіп, мені оле Москваға олар алып бардылар. Демек бақын, бірінші митинг, наразылық акциясы 87 сенесі майыс айында кешті? Жоқ, майыс айында дегел. Майыс айында да беклерлер, векелер. Бірінші митинг 120 адамдан 6 июль күнінде кече, мен 7 июльде келіп шыққам. Яғни мен келгенде енді хаберім бар еді. Қызыл мейданда 120-ге яқын адамлар топланды. 45 даққа ғалба. Сіз енді анда едіңіз. 45 даққа девамында, бұлар шағарлармен, ақларымызды тіклеңіз, ватанымызға қайтарыңыз деп, оле шағарлармен демонстрация кечірдіңіз. Совет үкіметінде ең бірінші, ғалба ең соңы еді. Bir күчлі демонстрация Қызыл мейданда Ленин мавзолейінің қаршысында біз оны еле кешірмеге Алла қысмет етті. Олар çok sürdü, birkaç ay devamında galiba. Aslında Mayıs'ta vekiller gitken son da Avgust'un sonuna kadar insanlar anda қалайды. Misal men biz anda қалайдық. Her vakit приемная ЦК yanında toplanaydık. Anda biz tek meydanda değil. Biz maqsadımız еді bütün cemaatçılıkқа, Moskva cemaatçılığına, teşkilatlara, gazetalarga biz Kırım'dan mında Kırım'dan değil, biz Kırım Tatar meselesini tanıtmak maqsadымен келдік.
Оларға мына бұл обращение Горбачева вақыт оле бір мектуб азырланған еді. Ве анда кетмезден евел бұтын Қырым түгіл, бұтын Өзбекистандан, Краснодар өлкесінен имзалар, венгерден имзалар топланған еді. Ve onun için de hazır olup bargan edik anda. Bu müracaatlardan misal men olarak Дружба народов журналына барған едік, көрішкен едік. Сон Тимур Пулатовмен көрішівлер олған еді. Известия газетасы, Комсомольская правда газетасы. Мен шақсен ақылымда Сергей Михалков бала шайырынан оле біз көрішуге барған едік, меселені ағнатып, ве рижа етедік, мына газеталарға, журналарға барғанда, мына бұл мұражатыны бастырсынар деп. Амай бет олар оны бастырмай еділер, бізні деңгілі еділер. Ағнаған кебі олай еділер бұл меселені. Ама сон Дружба народов журналында Сергей Боруздиннің қалба қол тұтып оле бір мақалесі шыққан еді, ве Тимур Пулатовның. Олар бізге қол тұттылар. Я бақымна 88-де девам етті ма? 88-89. Мен 88 сенесі барған едім енді Қырымдан. Ve 89 сенелері де мұндан векелер бара еділер. Бұл акцияларына олар yol açtılar ya sanki bütün halkımızda. Біз бекли едігі, халқымыз сабырлы. Енді баяғы инсан топланды. Беклейміз, еркін бір шелер олacak деп. Егірім Ama Демичев ve Громыко kabul etti bizim teşebbüsçü группасını. 23 июль күні сообщение тас çıkan. Ebedi bu şaşamız ve iş gruppası ola bizim mesele boyunca bir iş gruppa teşkil etilendi ve soобщение tas çıkanda biz hepimiz meydanda edik, bekleyedik. Yaxşı bir haber bekleyedik çünkü işançla umutlen keteyedik. Ama kelip bu soобщение tasnen tanış olған soң ebed vekiller şu күні meydanda kaldık biz. Yani 24 июль күні biz meydanda kaldık. Demonstratsiya keçirdik. Son 25 күні de biz meydanda edik. Elbette etraf hepsi militsiyalar avtobuslardan qaplap alınған еді, kimsen bizge koymay ediler. Ama bazı bir-iki jurnalistler çetel memleketten kenede yollar tapıp intervyular ala ediler. Ақылымда bir-iki adamdan intervyu aldılar олар. Siz şu vaqt Bekir ağa Krasnodar өлкесінде yaşaydınız. Yaşanan yerim Krasnodar өлкесі еді, ama vekillerinin beraber kelgen edim Moskvaga bu vaqiyalarda iştirak etmege. Biz ebet esas yerimiz, toplangan yerimiz edi приемный ЦК КПСС deydiler o vaqt. Biz anda çeşit türlü kabullerinin keçirdik kabulların ama bizge o kelişmeydi. Biz aytaydık bizge kerekli kabul, kim bizim meseleni çözmege çaresi var, ondan kabul etseniz ele konuşmak gerek. Böyle boş kabullardan bizim maksamımız. Son biz elan ettik şu прием ЦК КПСС'nin yol başçılarına. Biz прием ЦК КПСС'te mına bir ay oldu, ziyade oldu, bekleyimiz. Bizge bir türlü çare tapamayısız bizden görüşmege. Demek biz bararımız hem Kızıl Meydan'da beklerimiz. Ana kabulun Kızıl Meydan'da bekleyeceğimiz de ondan çıkmayacağımız Kızıl Meydan'dan. Kabul etmeyince de ondan son başlandan yüzlerinin başlaydık biz Kızıl Meydan'dan son binden de ziyade adam olgan son ular çaresini tapamadılar. Birkaç gün biz yeceliyimiz taşlar üstünde kaytmayımız hem kaytmaga hazırlanmayımız. Hem adamların hesabı günden günge arta. Son ona bakıp ular karar aldılar küçten bizim dağıtmaga ama ondan o güne daha bir bu Melara Hanım aytkan soобщение tas çıkardılar. Hem bizge onu getirerler, anlatarlar. Sanki bu yaxşı bir mesele. Bu desen ele bir türlü yaxşı değil. Stalin devrinden işte onun üstüne daha bir uydurganlar, yalanlar nasıl? Yani iş gruppasını teşkil ederler ama devamı bizim halk kenede aharet eder. Siz buna yaşadınız, korkmaydınız mı? Buna böyle narazılık aksiyalarda iştirak etmege? Korkan olsak barmaz edik öyle. Çünkü bizim başımızda belli insanlar duraydı. Eskender Fazıl, publisist, jurnalist, vatanperver insan. Öyle. Son Fuat Ablimitov, Rişat Ağa rahmetli Cemilov, hepsi herkes endi rahmetli. Onlar bizge ilham berediler, onlar bizni ruhlandıradiler. Onun için öyle büyük insanlar, belli insanlar bizden beraber olğanı bu yaşlarga bir numune edi. Sal mende korku yok edi, bilmeyim. Siz ne vaqt anladınız mı? Kırımga oldu, endi kapılar açık. Ne vaqt anlaşıldı? Ele bir Kırımga kapı açılgan degen kun olmadı. Çünkü yok, anda
аксine еді. Айтайық, біз Москвада, мына мен айтқандай, Қызыл Майданда, Беңлернедан топлаштық. Күннен күнге артамыз, оны қаршылыққа бақмадан. Билет олмаған, иштен жібермелер, отпусқа бермелер, военкоматларға чағырып башладылар. Тарафтан, Москваның етрафынан, Қырым татарларын қоймайлар Москваның ішіне, а біз күннен күнге артамыз. Сон біздің күшінен Москвадан сүргін еткен сон, біз еле бір қарар алдық, Краснодар өлкесінде алынған қарар, үкіметтен ізін беклемейіп, өз күшімізден қайтып башлайық, сон не олса олacak деген шекілде, ана шу 87 сенесінің yazın soğunda, avgustun soğuna edim işte, son kuzde başlandı, çokluk men Kırım Tatarları. Kutlevi sureti endi qayta başladılar. En çok 88 seneleri galiba keldiler, ama eli bir türlü eli kapı açılgan gün olmadı. Biz o yapıp kapıların urup bozup işte böyle keldik Kırım'a. Ya Moskvada sonki miting kaçıncı senesi oldu? 87 senесі. Мейданға ебір адамлар çok olған соң, олар енді кім чықшы япа, оларын тұтып, ұчаға отырталар ве евлеріне yola еділер. Ве біз енді бұл сообщение тасалған соң, оле қарарға келдік, Пушкина мейданында топланымаға. Пушкина мейданы, мына бұл телеграфное агентство Советского Союза янында іште бұл бина еді. Ве біз келіштік, бір елге хабар етмейіп, өзіміз Москвада olған инсандар бұл Пушкина мейданына шығажақлар. Ve anda narazılık aksiyasını bildirecekler. Bizim benimle beraber tatam Saniye Settarova var idi, Lütfiye Halilova, onlar hep tatlitini bitirgen studentler idi. Ve biz saat 9'da endi Pushkinskaya meydanına geldik. Baxamız, anda bir adamlar, mında bir Kırım Tatarlar, herkesin öyle biledik aksiyalarda iştirak etkenler. Son bir 100 adam toplanğanda, mında endi avtobuslar etrafımızda peyda oldu, militsiyalar yürüyedi etrafımızda. Ve Rustem İbragimov, o da tatlitini bitirgen yigit, o kelip çıxa ve haber eti. Bazı bir kvartiralarga olar basıp alğanlar ve kvartiralarından insanların tutup endi yaşagan yerlerine yol alğanlar. Biz ağnadık ki başkaları kimse mında toplanıp olamayacak. Endi olar etrafına öyle sarıp aldılar. Ve vakit joymayıp çıkarıp özümüzün şehirlerimizin pozor сообщение taz deyip başladık kıçırmağa. Mında biz ne hepsini zincirga öyle alıp kol ayağımızdan tutup avtobuslarga başladılar yüklemeye. Bizni öyle sıkıp öyle de alıp ketediler kol ayağımızdan tutup. Ama haylarını var, dubinkalar aşağı ediler. Son avtobusga oturtup biz bir buçuk saat mı, 2 saat mı Moskva etrafında aylanamız, Domodedovo. Olar galiba bilmediler bizlerin ne yapmağa. Bir avtobusta bir 7-8 družinik var edi. Biz endi vakit joymayıp kenedik. Apaylar çoğusu bizim avtobusta edi. Pencereni açamız, pozor taz deyip başlarımızın çıkarıp kıçıramız. Olar ellerimizin simsiyerlerimiz edi. Aylandı, 1-2 saat biz şehir Moskva boyunca aylandık. Son bizim kenede mına bu Sokonnik'te Oleni Gorki degen yerine getirdiler. Anda kelsek askerler, avçarkalar, bütün halkını olar tutup mına bu Oleni Gorki yerine getirgenler. Ve benim mına bu sonki öyle aktsiya da iştiragım bitti. Çünkü anda endi birkaç vaqtdan son evге қайтамыз. Bazılar қалайды. Misal men endi işim başlaydım 6 avgustda evге қайтмақ керек еді. Ve öyle kararga kelgen edik, evге barıp kimning çaresi var? Kırım'a қайтacağımız. Çünkü bu hükümetten onu beklemek, kutlevi surette halkını koçirecek deyip öyle endi şeylerge işanmaydık. Ama hareket devam etiydi. Ve 87 senesi benim babam noyabr ayında endi Kırım'a evdırmağa geldi. Ama da bir bazı insanların hatırlamağa isteyim. Bizden bir yerden vekiller var edi. Bizim birinci bayavuttan. Da menim sınıfdaşım bir haftadan son endi rahmetli olgan Azat Kemalidinovna almaq isteyim. O da bu aksiyalarda, bütün aksiyalarda iştirak etti. Ondan son biz O'zbekistonga qaytgan so'ng, yashagan yerimizga qaytgan so'ng Guliston teşebbüsçi gruppasini tashkil etdik ve xalqdan mana bu
ватанға авдет yollarını müzakere etip halkını mında toplamak maksadıyla hareketler Çok yapayım. sağ olun. Elbette sizin sayenizde ve başka milli hareket iştirakçılarının sayesinde biz şimdi vatanda yaşayımız ve böyle efirlerini geçiremiz. Ve Bekir ağa selamlar yollamağa istegen edi. Herkese selam işte. Siz de kaçıncı senesi kayıttınız? 87 senesi. 87 senesi. Çok sağ olunuz koşulganınız için marafonumuzga. Bizim marafonumuz ise devam etti. Sağ olun sizde. Marafonumuz devam etti ve keliniz diasporalarda, yani sürgünlük yerlerde de kalgan vatandaşlarımızla biz bağ kurduk. Keliniz onların cevaplarını dinleyin. Наш культурный центр организовался с 2007 года. И с тех пор ежегодно, как и сегодня, 18 мая, мы проводим памятное мероприятие «Унутма» в дань памяти сотен тысяч жертв насильственной депортации нашего народа, умерших в муках, страданиях и лишениях, похороненных в чужой земле. В мае 1944 года по причине депортации в Казахстане оказалось около 4,5 тысяч крымских татар. Мы все поддерживаем тесную связь с Крымом, которая с годами только укрепляется благодаря современным технологиям. И при всей огромной любви к нашей родине, Казахстану, где родилось и выросло не одно поколение крымских татар, мы не теряем надежду вернуться в Крым, на свою историческую родину. Сохранять свою национальную идентичность нам помогает общение на родном языке, поддержание, сохранение традиций, обычаев нашего народа. Kırım Tatar Milli Medeniyet Merkezimiz elbette ki bütün faaliyeti Osumuzun Kırım Tatar medeniyetini ve sanatına bağışlangan ve onu elbette ki biz kolumuzga alıp bu işlerin hepsini alıp baramız. Yaşlarımız Osumuzun ana vatan tilini bilmek için ve onların her vakit tek bilemege biz borcumuz. 18 Mayıs günü her vakit bizim Kırım Tatar halkımızın ardından miting olup geçili, toplaşmalar olup geçili. Cümlemizge, halkımızga elbette ki Allah bizge nasip etsin, yollarımız açılsın. Ведь известен тот факт, что крымские татары не были депортированы в Киргизию. Так получилось, что крымские татары, находясь в тяжелых условиях в Узбекистане, в России, в Урале, в Таджикистане, в Казахстане, старались перебраться туда, где более-менее было легче. А в Киргизии не было комендантского режима. Связь с Крымом никогда не прекращалась. И по сей день. Люди общаются, ездят к родственникам, родственники приезжают сюда. Кроме того, здесь есть в Бишкеке актив крымских татар, который организует культурные мероприятия. Есть ансамбль танцевальный «Ветанамыз Крым». 18 мая каждого года, это уже этой традиции несколько десятилетий, наш народ собирается на старом городском кладбище. И все крымские татары, я думаю, хотят рано или поздно вернуться на свою историческую землю, на свою родину, к своим корням. Kıklarım öyle. Çünkü babama yardım ederdim Agarut'a. Kelgen son işten.
Hoşçuk ya, güzeliydi yaşayışımızda. Babam güzeliydi. Fırına işlerdi, keyirdi, severdi bizi, sağınırdı. Meçhita çiçeğiydi. Benim kızım bana olacak, mektebe gidecek. Ben onu alacağım, urbalar giyindireceğim. Şu balalar aldıydı, atrezliler, aves içerdi. Ben bir kız oldum, bir baş, üçüncüsü bala. İki oğlan idik. Nemseler giyerler, jogerler, koydan gezerler. Her şeyi saklardık, taptıklarını alıp giderler. Evlen korkunen, jogerler, hamçının giyerdi. Bir deli nemse var idi bizim köye. Kaldırak otururduk, ağlap sızlar. Ne olacak halimiz diye. Akam talim almaya vardı. Geldi gece, biz yoklardık. Kaldırdı, anama karşıladı akamı. Ana dedi, anda başka köye gidiyor. Anda dedi, çok halk dedi, ayağa kalktı dedi, şurada bir şey olacak dedi. Biz yattık, ne olacak dedi. Biz daha bir haberimiz yoksa bu Solateti'yle halkları. Son, Türk'e yattık, kapıyı tak kurdular. Anam durdu. Açtı kapıyı. İki tane soldat, uzun boylu, şinelli, omuzları bir tüfek. Stavayte dedi. Ne oldu dedi, biz Rusça anlamazdık da vakti. Niye, sizi götürecekler dedi. Kim kabahatlı dedi, o kaytacak dedi. Kim benavat dedi. Onları götürecekler dedi Tatarları. Evlen gece biz, babam Cenk'e kayıp oldu, biz gece haberimiz var, 4 bala ifak. İyi de, aldılar gitti koydular maşinaya, hepimizi. Bir çöp aldığımız yok, bir şeysiz. Öleni çıkarıp bırakırlar vagonda. Akam doktordu, su yok, bir şey yok. Alırdı çaylığı, kaçan polis doktordu. Giderdi su aramaya. Yetiştirmeyecek su almaya, ücret signaliyle gidecek. Halam geçtirip binerdi poezi. Yetiştirmeyen kalırdı öyle. Karandadan ardına kalırdı. Ölenler öldü, doğuranlar da doğurdu. Hepsi vagonlar için öyle. Hepimizi korandamızın, bütün halkı kimi düşkende hepsini geçe koydular. Kulüpçe. Herkes ağlap, sızlap, kirli, bitli, kurtlu, son çıkardılar ukaz, banyaya, naturalitetiyle koranda. Vardık, yığıldık, geldik. Sonra bir tane Solateti'yle bizi jepa, kvartira, Kazaklara. Düştük bir Maruşkan evine biz. Raskaz etsem, can dayanmaz, yürek dayanmaz. Bir komnata verdi bize, yukarı. Ne peçkasını yanına koyardı bize, ne pişirmeyi verirdi. Agarotu boyukaydı. Anam garip. Kazan yok, bir şey yok. Var pişirir de getirirdi, biz yaşatırdı. Sonra göçtük baraklar için. Barak gibi böyle, çok baraklar var idi. Yanında zaklüçönler otururkenler. Anam giderdi kartop yazda, küzde kartop çıkarmaya hükümete. Çayneğinden erdi su içmeyen de. De koydu haytacakta bağlanmış düşünüyor. Aç biz. Pay veriyle bilirim hep kadar. De koydu bir iki kartop çayneği içedi. Nasıl çarptı storiş ardına? Anam ağlap geldi, çayneği de sağırıp attı, canını kurtardı. Jogerli hamçının. Öldürünce jogerlere bile. Niye bir iki kartop bağları gelse de pişirse.
Экинчи акамнен анам китлер дага леса полосая, анда деректери бычарлер. Актижи казанын поэзия минип. А бизе китменин чарesi yok edi bir yere. Atmetka'nın neler ve soldatlar охраняли, татарлар oturdu, уже alıp kapatırlı türmeye. Akamın anam, Allah'a çuvalları kitler anda işte satmaya. Только vardılar bilen, обыска yaptılar militsionerler. Anam akamı kaçırdı, agenini Allah kapattılar türmeye. Ağlayırız, anasız kaldık, anamız türmeye kapattı. Ben pişiririm kartoffeler bunu передачалыкте. Sonra это bir tane aldı gitti. 9 мая День Победы. Anamı çıkardılar türmeden. Bütün vakit Kırım'ın lafı giderdi. Anam Kırım için de akılımda coydu. Tapçıkalarını maramasını koyardı, sarardı bile. Koltuğu tümü giyirdi, pencere yürüdü. Abalam aşağıdı. Kırım'a gideceğimiz karanlık oldu, görürsün. Gelmen köye öksek diyorlar. Evlen Kırım için evlen akılımda coydu. Gece gündüz Kırım'ın lafı giderdi. Kendim aradım ev, Simferopol'e. Taptım bir çok dalaştım. Sabah giderdim, akşama kaytardım, aç çıplak. Evlerinde zorla bir pol doğma, yarım ev taptım. Yarısına da alkaş otururdu. Sonra ben evçi otururdum, aldım, davet ettim, onu da aldım. Onu da gvardiyskım. Severim, candan yürekten severim ben. Torunlarımı, hepsini de, ballarımı da. Meçhul işte ballarıma Allah sağlık versin, uzun ömür versin. Birlik olsun milletimiz, yaxşılık olsun, cenk olmasın. Ağını isterim. Hem de isterimden 1-2 yıldan yaşasam abi. Oğlum var, torunum var. 27 yaşında. O evlense torun görmeyi istiyorum için. Да, bir surgunlik şatı, şadiye bita civeli, elbette ki bütün bu hikayelerini biz bilmek gerekmiz, bizim marafonumuz ise devam etti. Elbette devam etemiz ve efirimizge koşulgan yanı musafirimiz keliniz tanış olayıq. Edem Ağa Dudakov, hoş geldiniz. Cemal Erbabı, hoş geldiniz studiyamızga. Edem Ağa, bilemiz ki siz evvelden de şimdiki vakittan da halkımızın aktual problemaları üzerinde çalışasınız, bu meseleler etrafında işler alıp barasınız. Bilemiz ki sürgünlükün akıbetleri pek muşkul, pek ağırdır. Hem birçok insanlar bizler joyduk, tilimiz gayip olup hafı altında. Elbette ki bilemiz ki topraklar meselesi, evler meselesi. Problemalar var, elbette ki bu haqda ne aytabilirsiniz? Buna mesele kelgende tilge, evlerge, topraklarga. En esas biz neni joyduk muna sürgünlük akıbetinde?
Қайтып келген сон, бұл сүргүнлүктө бір büyük проблема де қайтмақ. Қайтып келген сон, o проблемлер azaymadı, çoğaydı. Çünkü sefer daha beter oldu. Mesela üçün, mana bizim Bakıştıra regionları alayıq, til meselesini başlandı. Bizim tilimiz interaktivni atlasın içinde yazılmış, yok olacak tiller. Hani bakayıq, hükümet bir şey yapar mı? Bunu bu toprağı Respublika deyip saydı. 3 tane devlet tili var deyip saydı. Niçin hükümet tarafından bir yardımlar gelmiyor? Niçin bana bu balalar bakçalarımızda başta 14. senesi evvel Kırım Tatar grupları var idi. Onda ailelerden gelen balalar, til bilmegen balalar anda öğrenirdi. Mektebe varganda til tikran bilirdir. Şimdiki zamanda onları yaptılar. Başta bilgi var gruplar. Fakultatif. Kırım Tatar tilinde al var mı, Rus tilinde al var da fakultatif bir iki sözler, bir iki şehircikler Kırım Tatarca al varlar. Şimdiki zamanda o gruplardan gelen bala mektebe, bizim milli mektebi 5. mektebe desek til bilmeyler. Demek hükümet tilimizi, özegimizi asletten siley bekim. Bakınız, bu problem bir gazette, bir televizyonga ya da bir bu Marif nazirliğinde kötürülmüyor. O problem yok gibi. Til yok hali. Hükümette problem yok. Onun için Respublika degende, ben diyeyim bu Respublika degende bu uydurma. Şimdiki zaman öyle tanımak gerekmiş. İşte bu sorgunluktu da alganda bana şimdi arşivler açıldı. Biz Uskut'ta tek resmi böyle arşivlerden alıp 86 kurbanlarımızı Cenk, 2. Cihan Cenk'te kayıp olan kurbanlarımızı taptık. Onların abidesi var mı? Yok. Koyumuzda diğer aslı Kırım'dan Cenk'e gitmegen, Handandır bir uydurma tapma, beybez tepti. Onlar bir yerden bir yazan mazanlardan çıkkandırlar, vargandırlar. Lakin bu Kırım'ın tarihi değil de. Niçin ular var, bizimkiler yok? Bu tek Uskut değil. Haysi koyu baksanız, koy içinde abideler, Cenk abideleri çok, bizim halk yok. Nasıl 44. sene sildir, ondan beri bu problemi biri çözmeyi. Lakin şimdi de arşivleri alganda, 2. Cihan Cenk'in kahramanlarını alganda, eğer biz alsak mesela, kaysi milleti almasan, Kırım'dan yaşayan milletlerden alsan, bizi sayımıza göre en çok bizimkiler. Evet. Ordinallıqlar en çok bizimkiler. Bakçısaray rayonunu alınız, Aluştalı rayonunu alınız, Sudak rayonunu alınız. Cedveli ve yazınız bana bu şimdiki arşiv, elektron arşivler var. Tek bizimkiler çıkıyor, bizim kurbanlar çıkıyor çoğusu. Ama hükümet öyle bir yalanlar, öyle bir uydurmalar yaptı ki o hükümet, Sovyet hükümeti bizimden çıkarmak için. Ve bu lagaplar astı, satkın imiş. Demek aslında bir milletke saktı dese bu natsizm. Evet. Bu natsizm. Lakin bundan da alganda şimdiki arşivleri eğer doğru gittiğinde demek laf manda değildi. Demek Novodvorsk'ın böyle bir siyasetçi vardı Rusya'nın lafı doğru. Lafı doğru. Добрых ihbari не бывает. Niçin çıkardılar? Onu onlar kendileri biliyor. Çünkü o kadarlıkta arşivler açılmadı. Açılmadı. Türkiye'nin CKP'cileri de çıkardılar. Başa çıkardılar mı bilmiyorum. Ama bir şey bilmek gerekmiş. Ta 19. asırda bu Romanovların general ştabları, bu ordu ştabları böyle bir vesika çıkardı. Критерий оценки надежности народов.
o kriteriyaga göre eğer cenk başlaşta mesela şu Kırım'a gelgende Kırım Tatarları sürgün etmek gerek öyle bir kararlar var onun içinde. Öyle de yaptılar. 19. asır. Sonu elbette. Kafkas'da cenk başlasa Kafkas halklarını çıkarmak gerek. Ne yaptı Sovyet hükümeti? Kırım Tatarları çıkardı, Kafkas Kazakları çıkardı. Demek ki ya Türkiye'nin cenk yapacaktı ya da bu fırsatla faydalanıp sınırlardan bu ifak milletlerini çıkarmak. O için böyle merhametli imperiya olmayı çünkü imperiyayı saklamak için ifak milletlerini kırmak gerekler. Yok etmek gerekler demek ya. Mana bu problem ama bir şey olsa, bir laf çıksa, adli adamların lafıdır, satkın deyip koyarlar. Bir denesi bu laf için mahkemeye çıktı mı? Yok. Demek milli davamız, milli hareketimiz devam etti. Devam etti. Allah'a şükür aytmay mümkün. Bu gizli malumatlar aydın ola endi yavaş. İnsanlar endi onu bilecekler. Arşivlerden Bazı tanışacaklar. arşivler açıldı. Onlara ziyan getirmeyen arşivler. Onların siyasetine, onların ideologiyaya ziyan getirgen arşivler açılmadı. Bu 37. 38. sene kurbanların, alakat kurbanların vesikaları bu başka bir memleketten çıktı. Çoğusu o arşivlerden şimdi kullanıp o arşivlerden çıkardık. Bu memleketten de gel. Onun için ne etmek isteyeyim? Şimdiki birinci bu da milli hareketin en büyük menbelesem işte istegidir bak, til saklamak. Eğer siz yaşlar til saklamasanız bütün sizden evvel dedelerimizin dedeleri yapan mirasları yok olacak. Çünkü til bu birincidir. Doğru. Aynı da sizin programınızda sizin bu Karadeniz Production pek yaxşı bir proyekt. Lakin bir şeyi anlatmak gerekmeyin yaşlar. Til bilmegen bende çalışmaya gerekmeyin. Bana Zere Bekirova var. Kim bilmeyi subota bana bir ders alınız da o göreniz hepsiniz. Çok su şimdi bende laf etkende Rus diline laf eteyine. Bana canım ağrıyor. Ben Şivede laf etmeye bitti. Biz imkan olmadı okumaya olup kaldık. Ama Şivedin bileyim. Evet, Şivede laf etmek uyarşı o bizim evet baylığımız, tilimizin baylığı. Tilini saklagan bu Şive oldu. Doğru. Bana sizin misalinizde. Ugreniz bu şeyleri de. Demek biz bakın adamlardan soragan edik, 18 Mayıs günü. Bu sürgünlük olmasaydı bizim halkımız, bizim alımız ne olurdu Kırım'da? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bana bakınız. Kumuk degen halk var. Bilirsin, onları sürgün etmediler. Onları tek bu Çeçen Respublika'da olanları sürgünleyecek. Ama umumen bu halk nasıl Dağistan'da yaşadı, öyle de yaşadı. Onlar beklediler sürgünlüğü. Lakin onlara gelmedi. Onlar çıkaran sınırdan uzakça yaşardır. Onların çokluğu 1930. seneye 90 bin idi. Bizim çokluğumuz 250 binge yakın. 200 bin sürgün edildi. 60 binge yakın orduğa alındı. Onlar hesap ettik. 37. 38. seneye bette halk çok kırıldı. Ama böyle umumi alakanda böyle raşot boyunca doğru olsun diye 250 bin halkımız vardı o momentte. Şimdi komikler bilirsiniz mi kaç? Yarım milyon. Demek bizi sürgün etmegende 1.200.000 halkımız oldu. Biz tek ölgenleri hesap ettik 46% oldu. Onun için de ne kadar ballarımız, sabilerimiz oksuz olup, deddomlara uçup, kaysı bir şeyleri alıp gitmediler, yok oldular, milletlerini bilmeyi, adını bilmeyi, bir şey bilmeyip ular kaldılar. Onun için de ne kadar kızlarımız
Evlenmediler. O zamanlarda ne kadar evlenmeyip kalkan kızlarımız kaldı. Tul kaldı. Evlenmediler. Bala ol görmediler. Ayda alayak 5-6 yıl toy olmadı. Balla doğulmadı. Mana bunları hepsini isap etsen bizim perspektif ne desem, perspektifaya alganda bizim halkımız biz 70% oldu. Ne kadar sabilerimiz oldu. Ne kadar yükleri olan apaylar doğup olmadı vagonlarda balları oldu. Çtu balları oldu ki. Mana bunları esini hesap etsek, eğer kömeklerle biz bir alsak o şeyleri demek şimdiki zamanda Kırım'da 1.200.000 halk kadar bizim halkımız olmaya gerek idi. Bu en azı aytası. En azı. Mana bu surgunluğun, bu niçin genotsid deyirler buna? Bana genotsid sizge. En az da etnotsid. Ama ulleri isap etsen 46% 2-3 yılın içinde coymak. Bana benim babamlar uç bala akılma var, babam aytırdı, akılma var. O vakit 9 yaşına balaydı, 8 yaşına balaydı. Ve aytırdı, anam çıkıp ya jına ofitsera deyip koydu. Ama gildi neler çıkınız dediler, çıkardılar. Uç balayla bir şey de alıp olmadılar. Çünkü bu kavga gitineceğiz. O belledi onu kaldıracaklar. O umut etmediler. Belledi bazılarını çıkaracaklar. O 30. yılları olan gibi. Ama bu kavga etineceğiz. Onları çıkardılar, aldılar. Bir şeysiz gitti. 48. senesi olay. Balları yetimhaneye yetişiyorlar. En ufakları Ruzetim Cem yakında geçinde familyası Gafarov. Çünkü onu evlatlıklar da aldı. Soyumu saldı. Lakin aldı. O da Ridvan Ağa Gafarov aldı. Ridvan Ağa Gafarov bu 68. senesi bu proses, Taşkentski proces. Ondan çıkmış. Ama ondan evvel niçin onun balası olmadı? Çünkü Sivastopol'de yaralanıp balası olmadı. Sonra evlatlık kabriziyet imcemizi aldı. Bana böyle oldu. Elbette Hartanam'ın ölgende 36 yaşındaydı. Eğer cenk olmasaydı, surgun olmasaydı, dedemiz kayın olsaydı da ballar olurdu. Bu ballar olmadı. Ballar, torunlar. Elbette buna en esas siz aytınız, insanlarını biz joyduk. Ve tilimizni joymamak gerek. Siz pek doğru ayttınız. Çok sağ olunuz. Tenkidiniz için de çok sağ olunuz. Sağ olun sizge. Sağ olun Edem ağa. Biz hatırlatamız stüdyamızın musafiri Edem Dudakov edi. Cemaat erbabı faydalı malumatlar, meraklı malumatlar hakkında hikaye etti. Çok sağ olun Edem ağa. Biz ise devam etemiz. Biz Kırım Tatarlar toplu yaşagan yerlerde birkaç sual vatandaşlarımızga berdik. Geliniz onların cevaplarını dinleyik. Bizim sorularımız. Печально очень. Это событие очень печальное, траурное. Огорчение, вот, скорбь, вот такое вот. Не, я ничего не могу сказать. Ваши близкие были депортированы? Конечно, были. Ничего не могу сказать. Ну, конечно, грустно этот момент вспоминать, потому что, как-никак, Крым – это родина крымских татар. Соответственно, и нашу семью депортация застала. Это тяжелый момент, потому что каждый год мой карбабашка вспоминает этот день, как их просто с дома вытащили и посадили в поезд. Они ехали в никуда, не зная, что их ждет, не зная, будут ли они вообще в живых. Но радует то, что спустя долгое время все-таки удалось вернуться на родину, и то, что мы сейчас тут. Конечно, боль в сердце. У меня очень пострадали мои родители. Мама с отцом с 4 детьми в вагоне ехали 25 дней. И когда они прибыли в Узбекистан, в Ташкентскую область, то
Сразу папа потерял 8 людей, братика потеряли, умерли в один раз. Конечно, боль, страшная боль. Ну какие? Скорбь, уважение. Ну что еще можно сказать? Сожалеем, что это все произошло. Это очень долго говорить, конечно. В истории тяжело говорить, честно говоря. Вот. Я даже не знаю, что сказать. Ну, это, когда начинаешь говорить, сразу начинаешь плакать. Это долгая история. Это ужасный случай был, конечно. Поэтому комментировать даже, честно говоря, не хочу. Депортация – это, несомненно, грустное событие в истории нашего народа. И, конечно, мне кажется, что немного Крым был бы другим, если бы мы здесь остались. Больше чувствовалась бы история нашего народа, возможно, бы не были потеряны какие-то культурные ценности. И, конечно, каждый год мы с грустью вспоминаем это событие, мы скорбим и, конечно же, не забываем историю. И, возможно, сейчас это дает нам больше какой-то трепет к Крыму. Мы действительно его любим, ценим и не хотим уезжать. Мы намного были бы увереннее, живя на своей земле, как говорится, да, и понимали бы о будущем, что дальше, наших детях, понимаете, а сейчас просто сказать нечего. Расцветающим, цветущим. Татары трудолюбивый народ. Я думаю, лучше было бы. Мы бы были действительно уникальным народом, и развивались бы мы лучше, и больше бы было, и действительно процветал бы Крым. Вот. Я думаю так, я мечтаю, чтобы он цвел, и чтобы наш народ имел свою самостоятельность и государственность. Лучше? Даже не знаю. Наверное, было бы счастливы все, конечно. А как вот 18 мая, оно для всех скорбь идет, и как бы все были бы счастливы, когда не было бы депортации. Мне кажется, люди бы также жили в своих домах, жили счастливо, строили семьи, потому что если вспоминать тот момент, что крымских татар депортировали в Среднюю Азию, а я именно с Узбекистана, то есть это опять-таки связано с депортацией, потому что моих предков выслали в Узбекистан, мы пытались найти себя там. Но, соответственно, все татары, конечно же, тянулись в Крым, кто-то раньше переехал, кто-то позже. На данный момент я сейчас учусь здесь, а мои родители в Узбекистане. То есть мы по сей день пытаемся как-то переехать в Крым. Мне кажется, мы были более близки бы к культуре, мы бы, возможно, молодежь не потеряла ценность именно языка. Вот. И действительно какие-то традиции, обычаи, какие-то праздники, они больше бы праздновались, и Крым был бы немного все-таки другим. Мына бөле жаваплар, әлбетте, бұл күні бүтін қырым татарлар ве біз де айны дойғыларны есетеміз, айны фікірлеріміз. Doğru değilsin Arzu ve elbette ki efirnal barmak vazifesini ziyadaşlarımızga Secilil ve Sibilaga beremiz. Buyurunuz. Saygılı dostlar, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. 18 Mayıs Matem Kunu maratonu YouTube kanalında diğer içtimai ağlarımızda devam etmekte ve şimdi biz soravını eşittik, soravga cevaplarını eşittik ve anda pek çok yaşlar da cevap verdiler. Ve şimdi bizim stüdyamızda da yaşlar. Gençler de öz fikirlerini seslendirecekler, öz tecrübelerini paylaşacaklar ve aslında 18 Mayıs yaş neslimiz için nasıl manasını taşıganını tarifleyecekler. Elbette ki tanış ettiğimiz bugün bizimle beraberlikte Emir, Safiye ve Sivila. Hoş geldiniz. Işte kızlar, sizge böyle bir sual. Вы поколение, уже родившееся на родине, в Крыму, но что вы чувствуете в этот день трагический для нашего народа, день 18 мая? Ну, я могу сказать, что, безусловно, я чувствую себя причастной к этой дате, причастной к этой трагедии, потому что это история, задевшая не только людей, которые были непосредственно депортированы, но и, конечно же, все поколения после этого. И это очень сильно ощущается, и действительно, мне кажется, могу сказать не только я о себе, но и о других молодых людях, что мы вспоминаем
о нашей истории, об этой дате не только 18 мая, но это сильно влияет на наше поведение и в обычной жизни, на то, как мы себя понимаем, как частичку народа. Вот так. Так, я, наверное, чувствую несправедливость по отношению к нашему народу, который проявили. Очень обидно за наш народ и за все, что он утратил за эти годы. Вот. Ну, несправедливость, конечно, не все, что я чувствую. Грусть, скорбь, вот, в принципе. Эмир? 18 мая. Вот этот день для вас, он что очень означает? тяжелый день, потому что я с трудом вспоминаю, ну не я вспоминаю, по рассказам моих харбабашек, бойканашек, как они рассказывали про этот очень страшный для них день, и мне очень больно. Вы вообще о трагедии от кого узнали? Это были ваши хартана харбабалар, либо из рассказов других очевидцев? Как вы узнавали о трагедии? Ну, я конечно же, но это в первую очередь были харбабашки, бекашки, конечно, родители тоже, но и со временем я тоже могу сказать, что и из посторонних источников тоже я очень много информации беру. И из интернета, из каких-то интервью очевидцев, читаю какую-то литературу, статьи, если они выходят. Ну, из разных, на самом деле, источников. Но первыми источниками, конечно же, были мои родные. Ну, из ваших марафонов тоже много что узнаем. И, но Харбабай наш Севилий, мой сестры, он рассказывал много нам тоже. Он был маленький, но больше он рассказывал про то, как они выжили в депортации. И потом уже и Беташка, и Харбабашка рассказывали, как они возвращались в Крым. Это тоже очень интересно слушать было. Как они вот. выживали? Помните какие-то Ну, детали? Что вас больше всего тронуло? Да. Он рассказывал, я помню, что их выселили, их высадили где-то просто в поле, вот, и они просто вырыли яму, накрыли ее камышами и в ней жили. Это вот осознать очень тяжело, каким образом вообще выжить и насколько это было тяжело, трудно понять. Еще я могу добавить, что мне, она же буквально сегодня мы еще раз вспоминали, она мне рассказывала, как ее, получается, про бабушку, что она взяла с собой Коран, дегермен и немного кофе. И я не знаю, для меня это, наверное, очень показательная история, что люди просто даже элементарно не знали, чего ожидать. Это так, если в дополнение. Вот. Ну, очень тяжело слушать эти истории, но, безусловно, это надо знать. Эмир, вы от кого узнали, продолжаете узнавать о 18 мая? Я узнал про 18 мая от своей харбабашки и бойканашки. Они мне рассказывали, как выселяли их, как они ехали и куда их выселили. И узнал посредством фильма «Хайтарма». Он мне очень, сказать, понравился нельзя, но очень впечатлил меня. И оттуда. Эти рассказы вызывают различные чувства. И мурашки по коже, когда слушаешь, и думаешь, как вообще это можно было пережить. У вас эти рассказы какие чувства вызывают? Ну да, я соглашусь с вами, что мурашки по коже. Ну, не знаю, сложно, наверное, подобрать слова для таких чувств, для эмоций. Я соглашусь с Софией, что это чувство несправедливости, какой-то такой юношеский максимализм, наверное, подталкивает к этому. Но в то же время и чувство гордости за свой народ, что мы все-таки, несмотря на то, что сделали с нами, мы все равно и вернулись в Крым и продолжаем развиваться. Вот. Меня вызывают такие очень смешанные чувства. И гордость, и сострадание, и просто нет слов у меня. Saygılı seyirciler, meni aytmak isteyim. Mına şimdi bizim yayınımızda bulungan suhbetdeşlerimizin yaşları gerçekten genç. Sevil ve Emir 16 yaşlarındalar ve Safiye bizde 14 yaşlı bir daha bala, evlat aytmağa mümkün ama böyle ciddi düşünceler ve fikirler
Олардың адынан да яңғырайды. Олардың чешет достары бар, айны бұл яшта. Вы об этой трагедии говорите со своими сверстниками и друзьями других национальностей? И как они реагируют на это? Ну, я лично могу сказать, что я в школе, ну, свежее в памяти, это последние, наверное, года 2. В прошлом году у меня из класса, ну, девочки, мальчики, с которыми я дружу, никто не знал вообще про депортацию и других национальностей. Но я стараюсь рассказывать им, чтобы, ну, хотя бы мой круг общения знал, понимал, что произошло. Но в этом году я каждый год хожу с ленточкой в этот год. Но есть люди, которые запомнили, и в этом году как бы вспомнили опять, что за дата сегодня. А есть те, которые опять переспросили, хотя я им рассказывала. Есть те, которым приходится напоминать каждый год. Вот. Но я рада, что есть те люди, которые запомнили, поняли и помнят теперь это все. Так, а у ребят постарше как? Ну, если не повторяться, то могу добавить, что я стараюсь всегда в социальных сетях делиться, тоже какими-то такими важными для меня моментами. И оттуда, ну, некоторые люди, конечно, спрашивают про дополнительную информацию. Бывает, ну, конечно, редкие, наверное, случаи, но когда сами тоже дополнительно потом изучают тему, и мне на самом деле очень приятно, когда потом переспрашивают, уточняют, когда есть действительно люди, которые в этом заинтересованы. Мы, к великому сожалению, не общаемся на эту тему, и я не могу больше ничего добавить. А почему? Сложно, наверное. Да. Есть на самом деле и непонимающие люди, есть те, с которыми лучше не разговаривать на эту тему, чтобы не было конфликтов. Есть люди, которые специально на провокации выводят, и это вообще, мне кажется, не изменяется с возрастом. Наверное, как вот человек воспитан, так он себя и ведет на протяжении всей жизни. И доказывать что-то, или если они говорят, что это было там не депортация, а какое-то там переселение, ну это, ну, бесполезно как-то спорить, оправдываться вообще незачем. Так что не со всеми людьми, наверное, нужно разговаривать. Вы, наверное, из рассказов вот, бабушек, дедушек, хотя и они и были детьми в то время, понимать, насколько им сложно довелось тогда, вот поставив себя на их место. Как вы думаете, вы бы смогли пережить, и что бы вам помогло справиться с вот такими жизненными трудностями, помимо родителей и родительской поддержки? Вот, как вы думаете, благодаря чему наши родители, дедушки и бабушки справились? И смогли бы мы с этим справиться? Да. Аллах сохласын. Не знаю, наверное, не смогу на все эти вопросы ответить, потому что очень сложно мне себя представить на их месте, и, честно говоря, не очень хочется. Но я вот буквально сегодня тоже думала, очень много размышляла сама с собой, и я поняла, что, наверное, одной из самых важных вещей меня научили эти все рассказы про 18 мая, про трагические истории. Они меня научили тому, что нужно ценить Крым, мою родину, здесь и сейчас. И я понимаю для себя, что я действительно это делаю. Я живу с этой мыслью, и я действительно ценю то, что у меня есть. Я безмерно благодарна моим предкам за то, что они смогли пройти через все эти трудности, и то, что мы сегодня, благодаря этому, можем жить, развиваться, наслаждаться жизнью в Крыму. Я думаю, что если мы будем помнить, то такого больше никогда не повторится. Иншаллах. Я думаю, что мы бы не смогли это пережить, потому что легкие времена создают слабых людей, тяжелые времена создают сильных людей. И у нас сейчас легкие времена, потому что у нас все есть, у нас все в достатке, мы все везде можем копать информацию, серфить в интернете, все есть. А тогда все доставалось тяжелым трудом. Это было сложное время, и оно создало сильных людей, которые прошли через это.
Men ise ayrıca teşekkürlerimi bildirmek isterim bu gençlerin analar ve babalarına. Çünkü elbette ne kadar çok inkişaflı olsa da insan böyle yaşta ama bilemiz ki bu inkişafka büyük hisselerini koşkan, bu inkişaf olması için çok çalışkan birinciden ana babalar. Onun için sağ olsun ana babalarımız, bilem ki onlar faal. Her bir merasimge hem Krayna Tatar teşkil etken merasimge koşularlar, kelirler, dinleyler, menimseyler o yerde olan malumatlarını. Eminim ki Allah kısmetse öyle olacak. Bu yaşların, gençlerin bizde çok çok koruyacakmız. Onların adları da peyda olacak, yangırayacak. Sevilya, Safiye ve Emir, çok sağ olunuz. Siz gibi gençler olsa inşallah geleceğimiz de parlak olur. Hatırladığınız için de sizge çok sağ olunuz aytamız. İşte saygılı seyircilerimiz, aslında biz bu 18 Mayıs 44 senesini unutmağa hakkımız yok ve biz her sene bu akta laf etemiz ve bir kere değil de bizler aslında yaşayış devamında onu hatırlayımız ve buna endi 79 yıl devamında yıldan biz elbette ki bizim baba dedelerimizini, bita kartanalarımızını, karbabalarımızını, şehit ketken insanlarımızını hatırlayımız ve anamız. Şimdi ise bir levhani seyretmeye teklif ettim. Seyirciler geçenleri men şarkışınas, yazıcı ve cemaat erbabı Renat Bekin ile konuştum. O geçenleri o eserini takdim etti, Akburi eserini ve anda da aynı bu milli hareket hakkında, sürgünlük hakkında çok şeylerini yazmakta ve onun da fikrini bilmeye tırıştım. Gelin şimdi kiçkene bir levhani intervyunu dinleyik, sonra ise marafonumuzu devam ederiz. Ренат Бей, сау olun, что согласились на интервью. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот ваши научные интересы очень разнообразные. Там мусульманское право, исламская экономика. И как в вашей вот исследовательском вашем фокусе появилась тема крымские татары? Ну, это не совсем исследовательский фокус, это все-таки больше литературная составляющая. Так получилось, я не планировал писать роман о крымских татарах, о национальном движении, но вот как-то вырулило, как-то само собой получилось, что герой, который изначально был задуман как польско-литовский или белорусский татарин, он стал крымским татарином. Действие разворачивалось в 2014 году, в мае. Наверное, вот это определило его превращение отчасти, конечно, только. Вот про роман. Вы в одном из своих интервью сказали, что один из героев этого романа, Акбуре, Искандер, не сразу стал, да, крымским татарином. Да. Почему вами был выбран именно вот такой крымско-татарский образ и идентичность героя? Потому что именно крымский татарин справился. Вот это как-то связано с сюжетом 2014 года? Ну вот, потому что действие было в 2014 году, вот это определило, как я уже сказал. И, ну, не только это, просто вот так, некоторые вещи очень сложно объяснить, почему замысел меняется, это рука пишет, набирает. То есть это не всегда можно рационально объяснить какие-то творческие там метаморфозы. Нас часто, вот казанских татар и крымских татар очень часто сравнивают, даже когда говоришь, что ты там татарка или татарин, и сразу такие, как будто вот и казанский татарин. Как вы думаете, что у нас общего и что нас связывает, а что отличает? Наверное, трудолюбие, в первую очередь, это присуще, естественно, и крымским татарам, и татарам, разным группам татар по Волжье. Понятно, что там разные могут быть направления деятельности, допустим, там у кого-то больше торговля, у кого-то садоводство, но в целом трудолюбие – это такая очень важная черта, по которой можно узнать народ. Есть, конечно, и отрицательные черты, это вот склонность к таким, вот, скажем так, ну, это не всегда плохо, неформальным отношениям, но такая вот клановость,
стремление вот как бы таким вот немножко к воспроизводить феодальные структуры. По крайней мере, это в полной мере относится к казанским татарам, тем выходцам не из городов, а из сел. Вот. Но что касается крымских татар, я тут меньше знаю вот именно такие вот системы отношений внутри крымско-татарского общества, поэтому не буду говорить. Но я думаю, что вот эти черты, они тоже в той или иной степени присутствуют отрицательно и в вашем народе. Ну, мы говорим больше о положительном. Конечно, вот трудолюбие, которое на самом деле очень многие недостатки искупает, как это сказать. В общем, это, наверное, самое главное, то, что объединяет и крымских татар, и татар казанских, и других. Да, что отличает? Отличает, ну, тут просто разные пути развития. Когда я начинал писать роман, я, конечно, был восхищен вот этой историей, о том, как народ, преодолевая трудности, смог возвратиться домой. Причем действительно это было такое масштабное движение, явление. То есть такой вот пассионарностью, которую, как мне казалось, уже давно утратили казанские татары. Ну и вообще там не только казанские, мишари и другие группы татар в самой вот внутренней России. Вот. Но вот потом, когда я уже стал больше общаться вот с представителями вашего народа, они уже тоже говорили, что после того, как это было осуществлено, после того, как вернулись, в общем, тоже, скажем так, расслабились и утратили вот эту инерцию, утратили инициативу и, в общем, много очень потеряли и времени, и сил, потратили их не на то, что нужно. В вашей книге, можно сказать, главная такая событийная линия, на которую нанизывается там большая часть сюжетов, это национальное движение крымских татар. Нам, может быть, находясь здесь в гуще всех этих событий, иногда сложно оценить все процессы. Но вам со стороны, что кажется в нашей истории сопротивления таким важным, сложным, актуальным? Ну, прежде всего, это беспрецедентное такое вот массовое народное движение в условиях, тем более, авторитарного государства, каким был Советский Союз 50-х, 80-х годов. И более того, это не просто движение, но еще и движение, добившееся успеха. Мы очень мало знаем примеров в истории, когда практически, подавляющее большинство народа активно, не просто поддерживало, а активно поддерживало на определенных этапах, особенно на начальных этапах, поддерживало вот это движение. И это действительно было в полном смысле народное движение. И это пример, конечно, для современности, то, что только вот такое массовое движение, только пользующееся поддержкой большинства народа движения может добиться поставленных целей, даже если эти цели кажутся очень такими романтичными, нереалистичными. Так что вот это, наверное, самый главный месседж, самый главный пример. Понятно, что далеко не все цели удалось реализовать, но еще нужно подчеркнуть, что это мирное движение, что если сравнивать с тем же сионистским проектом, то здесь никого не выселяли, не изгоняли людей, которые жили на земле там, и, в общем, проблемы решали все-таки не за счет других народов, даже если эти народы уже поселились после депортации. Эти люди поселились после депортации. Сегодня 18 мая, День памяти жертв депортации, и Харадымис Продакшн проводит такой марафон. Что бы вы хотели сказать крымско-татарскому народу? Я бы пожелал, наверное, прежде всего стойкости, подключить все ресурсы, чтобы сохранить национальную культуру, язык, чтобы выжить и дальше, в общем, двигаться вперед, потому что была колоссальная национальная идея, это возвращение. Теперь нужно найти другие точки опоры для того, чтобы двигаться дальше. К сожалению, эта проблема, она существует не только у крымских татар, она у всех, и у русских, и у татар. Но я надеюсь, что
среди крымских татар немало умных, образованных людей, которые смогут эту идею найти и помочь своей нации двигаться дальше вперед. Сау нас, Ренат, что нашли время, пообщались с нами. Спасибо большое, Сибирь. Спасибо. Спасибо. Меніңчесіне бір инсан керчектен де өзіні белli бір тамырларға, тарихке, medeniyetке bağlı olarak hissetсе ve bu içinden gerçekten de özünü belli bir milletke ait olganını bilse, emin olsa, yaşagan yeri mühim değil. O öz vatanperverliğini, vatanına, öz milletine sevgisine coymaz. Çünkü bu içinde, bu insanda içinde yaşay ve hep senin yanında olan. Yarın bu lokasyon hiçbir mühimi kalmay. Mühimi menimcesine bu harmoniyani tapmagaydı. Gerçekten de bilmektir, o tarihini, o bilgilerini unutmamaktır. Ve eğer de siz farklı bir ülkeye barsanız, o külturaga ait insanlarla sık görüşmeye aslında faydalı olan. Mesela Londra'da çok Kırgızlar var. Biz onlarla mesela ayda en az bir iki kere görüşemiz ve aynı mevzularımızı, bizlerini gerçekten meraklandırgan mevzularını konuşamız. Ailemni, o sokaklarını, salgırını pek sağınam ve o, bilesiniz mi? O gerçek canlı hislerini sağınam. Dostlarımla sıcak kaymaklı kahveni. Bu öyledir. Şimdi ben farklı bir yerdeyim ama öz faaliyetlerimi bir şekilde Kırım'a bağlamaya tırışam ve umut ettim olur. Вопрос сохранения национальной идентичности не стоит остро для нашего поколения. Для каждого из нас естественно называться крымцем или крымским татарином. Каждый из нас очень глубоко прочувствовал боль наших бабушек и дедушек, преступно изгнанных из родных земель. Каждый из нас был очевидцем героической борьбы за возвращение наших отцов и матерей. Даже в какой-то степени каждый из нас сам принял участие в борьбе за свои права. Но будут ли называться крымцами или крымскими татарами наши дети и внуки? Ведь процесс ассимиляции, он происходит вне зависимости от того, где бы проживали наши соотечественники. Где-то быстрее, где-то медленнее. И поэтому, я считаю, для нашего поколения очень важным является создание яркого, узнаваемого крымского национального бренда, быть причастным к которому было бы выгодно и престижно для наших потомков. Если говорить о том, чего больше всего не хватает за пределами Крыма, в моем случае это, во-первых, семьи рядом и близких людей. Во-вторых, ощущается такой своего рода национальный авитаминоз на фоне того, что в нашем обществе сформировались определенные правила жизни, к которым мы привыкли, диктуемые там религиозно-национальными ценностями, ментальными особенностями. И, естественно, попадая за пределы этого общества, логика процессов этих и взаимодействий, она отлична. По большей степени это играет, наверное, больше положительную роль, потому что обостряется вот это чувство принадлежности, обостряется понимание личных недоработок в контексте культуры, языка. Естественно, первое, что всегда держит в тонусе, это религия. Неважно, в какой ситуации, где бы ты ни находился. Понимание того, что тиски ассимиляции, они так или иначе незаметно, но начинают сходиться, вот эти недоработки ты начинаешь прорабатывать. Вот эта профессиональная деятельность моя за пределами Крыма, она также позволяет не отдаляться от родного, от крымско-татарского. Могу положительные вещи отметить. Наверное, это за пределами Крыма должно было произойти. Вот поводом для перехода на родной язык в обучении как раз стал этот переезд. Мы буквально за небольшой срок перешли в преподавании на родной язык.
Сейчас уроки по большей степени проходят на крымско-татарском. Вот эти национальные, религиозно-национальные чувства, они пробуждаются. Понимание того, что это все временно. Именно этот факт в большей степени помогает мне находиться вдалеке от родины, от Крыма. Вот. Я не маленький, я могу себя держать в руках, я понимаю, что в разных этапах жизни нам что-то можно, что-то нельзя. И я просто вот так отношусь к этому, что на данном этапе лучше всего вот так вот. К сожалению, многие из нас оказались перед таким выбором, сделали этот довольно неприятный выбор, но, как я сказал выше, наверное, так и лучше. Также помогают соцсети, современные технологии, видеозвонки очень помогают. Каждый день видимся с родными и близкими. Вот. Это, конечно, не заменит, но максимально облегчит нахождение вдалеке. Вот. И я слежу за новостями, за жизнью, за крымской жизнью. То есть, если я не нахожусь непосредственно в Крыму, то я хотя бы наблюдаю, я вижу, что происходит. Это тоже очень облегчает нахождение вдалеке. В первую очередь, я и моя семья, мы знаем, в каком положении находится наш народ. Это дает нам двойную мотивацию оставаться тем, кто мы есть, крымскими татарами. Мы растим 2 маленьких детей и хотим, чтобы они впитали по максимуму нашу культуру, обычаи, традиции. Biz evde laf etemiz tek Kırım Tatarca. Kaçan Kırım'da yaşaydık. Benim apayım oğlanın laf etti İngiliz dilinde. Şimdi o İngiliz dilinde laf etti mektепте, evde fakat Kırım Tatarca. Стараемся готовить привычную нам кухню, наши блюда, обязательно супы, юфакаш, шурпа, лагман. Это обязательно, потому что наша пища сильно отличается от британской. Слушаем музыку. Крайний альбом Джамалы, где она собрала старые фольклорные наши песни национальные. Очень хорош. Вот. Надеюсь, это все в совокупности поможет нам быть крымскими татарами вдали от нашей родины. Очень сильно скучаем по Крыму, особенно по родителям. Нам их очень сильно не хватает здесь. Скучаем по дому, по огороду, что говорить, по друзьям, которые, к сожалению, тоже разъехались по всему миру. Тяжело осознавать, что наша жизнь может измениться навсегда, что мы так и не сможем вернуться в Крым и быть хозяевами на своей земле. От этого иногда становится очень грустно. Mecburen шынды ижретлікте yaşamağa mecbur olған bizim yaş genç vatandaşlarımızın fikirlerini eşittik. Allah kısmet etse onlar mutlaka kaytırlar, korantalarynyň, arkadaşlarynyň kavuşarlar. Elbette ki onlar uzaktalar, lakin yürekten onlar Kırımdalar ve Kırım'ını sağınalar, ana babalarını sağınalar, toprakını sağınalar. Uzakta olsalar bile onlar bizle beraberlikte ve elbette ki bu videonu yazıp yollagaları için de teşekkürler bildiremiz. Bizim karşımızda da bir güzel, acayip, bilgili, okumuşlu subbetdeşimiz oturar. Ressam, yazıcı, jurnalist Şevket Bey Kişvedinov, sayılı dostlar, bizle beraberlikte. Şevket Bey, hoş geldiniz. Мы сегодня всем своим гостям задаем один вопрос. Самый первый. Что вы чувствуете каждый год 18 мая? Боль и скорбь. И желание, которое понимаешь, что оно не исполнится, желание исправить то, что случилось. И если ты не можешь исправить это в прошлом, ты пытаешься исправить это в сегодняшнем дне, в настоящем. Шевкет Бей, вот мы слушали интервью Рената Бекина. Если для сторонних наблюдателей наша история интересна как национальное движение, то в вашем случае вы раскладываете трагедию на составные.
выселение не только как удар извне, но и такое раскрыто, наверное, как личная трагедия, травма, какие-то наши внутренние раны. И какими мы вышли из этой ужасной трагедии, и какие раны мы все-таки приобрели, как вы думаете? Первое, что мне хочется сказать, что, во-первых, я знаю Рената Бекина, я читал его роман, посвященный крымским татарам, и мне кажется, важно сказать, что сторонним наблюдателям мы интересны не только национальным движением и не только трагедией, которая случилась в 1944 году. Мы, в принципе, интересный народ, и о нас есть о чем говорить помимо трагедий, и помимо борьбы и стремления вернуться на родину во что бы то ни стало. Но, отвечая на ваш вопрос, пережили ли мы, какие раны мы нанесли, какие раны нам нанесли, мне кажется, что, к сожалению, но это только мое мнение, может быть, со мной кто-то не согласится, но то, что я вижу, то, что я слышу, то, что я читаю, мы еще не пережили это. Мы каждое 18 мая, наверное, надо говорить так, я каждое 18 мая предчувствую как очередную трагедию, которую нужно преодолеть. Это как Голгофа, это гора, на которую нужно взобраться и с болью и бедой своего народа с этой вершины посмотреть вокруг и попытаться найти выход из той ситуации, куда нас загнали в 1944 году. Какие раны еще нанесли? Об этом говорили очень многие ваши гости, в том числе сегодня. Культура, язык, материальные ценности в том числе, давайте не будем забывать и об этом тоже. Как это изменить? Мне кажется, мы все над этим сегодня работаем и, возможно, ищем выход. Каждый в меру своих сил. Вы как-то говорили, что каждое написанное нами литературное произведение, будь то музыка, картина или что-то еще, позволяющее нам проговорить свою боль, это исцеление от чего-либо. Сегодня нам, вот вы говорите, там, ищем пути. Вот от чего нам нужно исцелиться конкретно? Вот как вы думаете? От чего нам нужно исцелиться? От боли. От боли нельзя исцелиться. Она так или иначе будет присутствовать у нас во всех еще долго. Исследователи говорят, что для того, чтобы выпрямить горе или начать попытку выпрямлять горе, должно пройти 50 лет. У нас прошло больше, но мы все еще не выпрямили это горе. Мы все еще его переживаем. Мне 32 года, и тем не менее я его переживаю. Хотя о нем, естественно, знал только из воспоминаний, только из показаний и свидетельских воспоминаний в книгах отраженных. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Сегодня я еще не готов сказать от чего. От боли нет, мы неизлечимо. Это всегда будет с нами. Но, наверное, нужно пытаться абстрагироваться и пытаться все-таки вернемся к первому вопросу, чем мы интересны миру, скажем так. Нужно пытаться бороться с феноменом народа жертвы. Вот это я не принимаю категорически, потому что жертвы — это те, кого нужно пожалеть, это те, кому-то нужно помочь. Мы сильные, мы выстояли, мы это демонстрировали не раз. Здесь можно говорить не только от себя, но и от поколения старшего, от поколения среднего. Мы находим в себе силы каждый день двигаться вперед. И я верю, что так будет и дальше. Поэтому от того, от чего мы должны были быть излечены, мы уже излечились. От того, что неизлечимо, наверное, неизлечимо, и оно будет вместе с нами еще какое-то время. Как по-вашему, чем мы можем быть интересны миру? Силы двигаться вперед, наверное, есть у каждого молодого, следующего поколения народа. Но вот в каком направлении двигаться? Я представитель мира искусства, поэтому, конечно, мы должны быть интересны миру культурой, интересны своей литературой, своим театром, и мы интересны им. Находятся люди, которые пишут статьи, которые пишут исследования
занимаясь изысканиями того, что у нас было и что у нас сейчас. Я верю в нашу живопись, в нашу графику, в нашу скульптуру. Поверьте, когда люди, которые занимаются арт-индустрией на международном уровне, когда они наконец-таки узнают о крымско-татарском искусстве, они не рассуждают об этом как это искусство народа жертвы. Нет, они рассуждают об этом как искусство, которое нужно знать, нужно изучать и нужно популяризировать. Вот через этот путь, мне кажется, по крайней мере, мне как человеку культуры и искусства, мы можем двигаться вперед. Вы недавно презентовали свою пьесу «Каленым железом». Давайте немного расскажем нашим телезрителям, о чем, потому что там очень такая сложная тема затронута. И хотели бы вы, чтобы именно по вашей пьесе был поставлен спектакль, либо снят фильм? Я отвечу со второго вопроса. Как это говорят, плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Когда ты пишешь пьесу, ты, конечно, хочешь, чтобы она была на сцене. Когда ты пишешь сценарий, ты хочешь, чтобы по нему снимали фильм. Единственное, что я точно могу сказать, что я не буду прикладывать для этого никаких усилий. Я сработал как драматург. Я сделал историю, которую прочитали, и я этим горжусь, мои коллеги за пределами Крыма, признанные писатели, которые о крымско-татарской трагедии узнали впервые, и они говорили с сочувствием о трагедии и говорили в высоких оценках о самой структуре этой пьесы. Значит, это сильное произведение, и оно имеет место на сцене, возможно. У нас есть режиссеры, у нас есть актеры, поэтому, если их это заинтересует, пожалуйста. Что касается самого сюжета, конечно, его пересказывать. Это довольно короткая пьеса. Накануне освобождения Крыма, крымская деревня, как мы уже все определили, что это Саватка, ждет освободителей, когда же случится, уговаривают друг друга, что нужно еще потерпеть, что еще бой, еще одно сражение, и война будет выиграна, и придут освободители. И освободители приходят. И для коренного народа Крыма, для крымских татар, эти освободители оказываются теми, кто высылают их, тех, у кого сыновья, мужья, отцы на фронте, их собирают, в данном случае мы, наверное, можем говорить про Сюрень как станцию, которая воплощает этот момент выселения. И одно из действий этой пьесы строится уже непосредственно в поезде. Чем, мне кажется, эта пьеса может привлечь современного читателя, не только крымско-татарского читателя, тем, что сила духа, жизнелюбие и стремление во что бы то ни стало вцепиться в эту жизнь и не дать внешним силам себя побороть, вот эти аспекты, как мне кажется, мне хочется в это верить, в этой пьесе показано убедительно. Вот вы до нашей беседы сказали, что писали рецензию на книгу «Ак-Буре». Да? И еще сага. «Ак-Буре. Крымско-татарская сага». Вот, это можно полное название книги. Посмотреть, загуглить, кому интересно. И для тех, кто любит читать, наверное, не совсем точно. Те, кто любит, наверное, знают об авторах, которые пишут о крымских татарах, о трагедии на русском языке. Вот тех, кто хотел бы почитать, вот каких авторов вы бы еще вы советовали, перечисляли, очень их сильные не так такие. много. Да. Надо признать, что несмотря на то, что много лет прошло с момента трагедии, что как будто бы времена изменились, как будто бы мы уже готовы говорить открыто, откровенно о тех преступлениях, которые произошли после войны в Советском Союзе, художественных романов не так много. И если говорить о примерах, то это Людмила Улицкая, Медея и ее дети. Там упоминается выселение крымских татар. Роман «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой. Там прям отдельная линия о национальной борьбе за возвращение. Один из главных героев настолько проникается после визита в Бахчисарай трагедии нашего народа, что он просто становится на нашу сторону. И между прочим, я не боюсь здесь выдавать сюжет, он очень
горько за это поплатится. И роман, который я гораздо больше люблю, это роман «Лестница Якова», тоже Людмилы Улицкой. Почему его люблю? Потому что там наш народ показан до выселения, до начала войны. И это абсолютно счастливые люди. Это небольшой фрагмент в этом романе, а роман очень массивный, 800 страниц, по-моему, что-то около этого. О крымских татарах мало, о Крыме мало, но это ощущение, как будто ты сорвал персик, ты в себя впитываешь этот аромат счастливой жизни, которая могла бы быть, если бы не. Если говорить о других писателях, если мы уже сказали про Рената Бекина, Тимур Пулатов. У него целая серия, особенно в последние несколько лет, с 2015 года он выпускает романы, связанные с историей крымско-татарского народа. Я не говорю о художественной ценности этих романов, я говорю о том, что это есть. Но если говорить, кого бы я призывал читать, если уже речь идет о произведениях на русском языке, то я бы назвал двух крымско-татарских писателей. Это Эрвин Умеров, его «Черные поезда», рассказ «Одиночество» и еще серия рассказов, посвященная в том числе так или иначе крымско-татарскому становлению на ноги после того удара, который был нам нанесен. И, конечно, писатель, которого я глубоко уважаю, у которого в этом году был юбилей. Если бы он был жив, ему бы исполнилось 85 лет. Я говорю про Эмиля Анита. Он один из немногих написал роман «Последний шанс». Это про оккупацию Крыма. В прологе сказано только намеками, такое было время, что пережил народ. Да, выселение, депортацию называли эвакуацией, но тем не менее знающий читатель между строчек понимает, о какой трагедии идет речь. И если говорить про Эмиля Анита, я бы, конечно, рекомендовал «Оленей родник» и не так давно открытую заново его повесть «Бархатный сезон», потому что она о том, как в 2000-х годах, может быть, не в 2000-х, в 90-х, повесть вышла в 95-м году, крымские татары возвращались, и чего это им стоило. Шавкетбек, очень мало времени, но я все же спрошу, какие вопросы нам нужно решить для своего будущего, для будущего крымских татар? Коротко. Что нас может спасти? Да. Дёрк бызны куртараджак. Я думаю, что с этого надо начинать. Çok sağ olun saygılı dostlar. İşte bu noktada biz Şevket Bey'le salahlaşamız. Bugün bizim stüdyamızda yazıcı ressam Şevket Kişvidinov bulundu. Ve biz sözünü zinadaşlarımızga da vermege istedik Nadir ve Arzuga. Toylar olsun. Çok sağ olun Сивиля Веси Джилил, более мирахлы субет үчүн біз эсе девам этебиз. Әлбетте девам етеміз ве арзы шуны қайдетмеге істейміз. Айны бұл күні, 18 майыс күні, ватандашларымыздың иштирагынен, халқымыздың иштирагынен тедбірлер, ануф тедбірлері, хатыра тедбірлері олып кечті. Mesela Buyukonlar kasabasında ануф мерасимы матем тедбірі oldu. Анда білеміз ki yıllar devamında böyle gibi tedbirler yüksek seviyede olup geçe ve bununla beraber Ahmetçik'te de matem tedbiri olup geçti. Bu levhalarla bağlı kısa hikayelerimizni seyretmeye devam etemiz. — 18 мая у памятника жертвам депортации в поселке Буюк-Онлар многолюдно. Сегодня здесь собрались свидетели тех страшных событий, их дети и внуки, в чьих сердцах до сих пор болью отзывается трагический май 1944 года. Молитвой и возложением цветов они почтили память тех, кто погиб в те страшные для нашего народа дни. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Испытав все тяготы и лишения жестокой депортации, потеряв родных и близких в дороге и на чужбине, свидетели тех дней вспоминают их со слезами на глазах. Genk endi bitti. Babamı bekleyik.
babam gelecek. Yani sabah saat 5'te tak kalktılar. Bitem turdu. Sinok dedi, babam geldi belli etti. Kollarında tüfek, babam tekte kayıttı belirse. Вставайте вы, предатели, вас высылаем dedi. Özbekistan'dan kaytkan bir dönemen kaldım. Meni anam, babam, bitalarım, karbabalarım hepsi anda öldüler. Bu gün benim için pek babam, Rusça aytkanda горе. Bu gün ben doğru aytamayım, yüreğim taşa. Anda yarı halkımız öldü. Bana ben özüm 4 tane ihtiyarsak, anam babam anda kaldı, bir oğlançığım anda kaldı, kız kardeşim anda kaldı. Kağanız balaçağı kayıtıp geldik bundan. Unutulacak gün değil bu. Biz için değil, balaçağımız da unutmamak gerek bunu. Трагедия 18 мая и сегодня, спустя 79 лет, отзывается болью в сердце каждого крымского татарина. Моя бабушка в Высылке умерла. Моей мамы 3 братьев так и погибли на войне. И, как говорится, они вот вместе с матерью и с маленькими детьми были высланы в Узбекистан. Мне очень больно, конечно, то, что сделали с нашим народом. И мы каждый раз вот приходим 18 мая. Мои родители были высланы с Судака, деревня Ворон. Мама с 3 детьми маленькими на руках. У нее даже в дороге полугодовалый мой родной брат умер. А мама всю жизнь плакала. Вот этого ребенка забрали, сказали, похоронят. Какой там похоронят? Его выкинули в море. И всю жизнь у нее была боль такая. Мы через это прошли. Для нас это скорбный черный день. Бүгін пек ияжанланамын. Onun için aytamam. Bir tane istegim nesiller üzülmesin. Vetanı unutmasın. Dilimizni bilsin, adet urfetlerini kütsün. Baxtlı çaslı olup Kırım'da olayıq. Трагедия в деталях. Так выглядит инсталляция к годовщине депортации крымских татар автора Абдуль-Вахаба Сейдхалилова. По центру мы можем увидеть Крым с довоенными настоящими названиями сел. Снизу лежат как раз-таки эти названия с обгоревшими краями, что символизирует нашу постепенную утрату связи с ними. Также мы можем увидеть мешки, которые висят на всей инсталляции. Это мешки, в которые за 10 минут успевали положить совсем немного. Хоран, какие-то фотографии родных и близких и немного еды. Снизу все обвито проволокой. Это символизирует спецпоселения, в которых находились крымские татары до 1956 года, и откуда им был запрещен выход. Также мы можем видеть обрезанные, обожженные фотографии. Это фотографии, сделанные Усейном Баданинским до войны. Там различные люди, все они оказались в местах ссылки, кто-то умер от болезней, кто-то от голода, кто-то в пути. И эти картины символизируют испорченные судьбы, боль и кошмар того времени. В рамках акции студенты раздавали траурные ленты и брошюры с информацией о депортации крымских татар, данными о потерях и ссылками на интервью с очевидцами.
Мына бөлет эдбірлер бүгін Қырымда олып кечті. Біз анылаймыз, әлбетеки, шымдыки заман пек ағыр. Ама не қадар чоқ ел кечсе біле, біз бұл күніні қайдетмек керекміз, біз бұл фаджияны ұнытмамақ, ұныттырмамақ керекміз. Әлбетте ки, білеміз ки, қиметі достар, 79 ел кечті. Бұл еллар девамында бір чоқ несілер осып шықты, вақытларды деңішті, чоқ ше деңішті, ләкин ең есасы, біз бұл фаджияны, бұл яраны ешбір вақыт ұнытмайжақмыз, ве дайма қатырамызда қалдырajақмыз. Esas мақсатымыз айны марафонда деді, чүнки марафон девамында, 4 саат девамында біздер чешіт мұсафірлеріні давет етіп, мерақлы малюматларнен, чешіт видео левхаларнен сізлеріні таныш еттік. Умут етемі, сізді өзіңіз үшін бір яны бір шей ашқандырсыз. Бұл күніні бүгін бізнен берабер кечергеніңіз үшін чоқ сағылыңыз. Біздің марафонымыз сонына келе, біз ісе сенандашларымызға Седжилил ве Севиляға сөз береміз. Әлбетте, үрметлі сержілеріміз, да бір кере сізге бұйық тешекірлерімізді білдіріп, біздер яваш-яваш яйнымыздың сонына яқынлашамыз. 79 ел кечті, сайғыл достар, ләкин бұл рақамларға бақмадан біздің ярамыз девам етмекте. Бүгін чоқтан-чоқ мұсафірлеріміз марафонымызда іштирак еттілер ве оларының әрбірінің көзлерінде ве айтқан сөзлерінде аңлашыла ки, бұл фаджия еш бір вақыт ұнытылмайжақ. Әлбетте ки, хатыра оларақ біздің қалбімізде, біздің жүрегімізде яшайжақ. Чүнки неже зұлымларға бақмадан біздің қартларымыз Қырымға, өз топырағына қайтты. Ве біздер, яшлар, генчлер, ана топырақта бақлы яшамақ керекміз, инкишаф етмек керекміз. Чүнки бұны ұнытмаға ве Қырымны қалдырып кетмеге білмейім. Башқа бір әрекетлеріні yapmaға аққымыз жоқ, чүнки айны Қырымда гүллеп яшамақ үшін біздің қартларымыз чоқтан-чоқ әрекетлеріні еттілер. Ұнытмайжақ ве ұныттырмайжақмыз. Ве шынды сайғыл достар, Karadeniz Production оз çalışmalarını takdim edecek. Kenede bu mevzuda, sürgünlük mevzusunda çıkarılған vesikalı film unutmamaға yardım edecek bir film. Bizge şimdi pремьер olacak sayılı seyircilerimiz. Şimdi marafonumuz yekünlenmekte ve sizin dikkatınızga Депортация. Возвращение памяти adlı filmni numayiş etmek istedik. Bu filmnin muallifi Lenora Hanım Dülbe, rejissörü Meryem Mamutova ve bütünle Karadeniz Production studiyası bu vesikalı film üstünde çalıştı. Keliniz seyreteyik. Biz sizlerle ise sağlıklaşamız. 4 saat devamında bizlerle olğanız için çok sağ olunuz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.